Di dewra karantînayê de em lê hay bûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad nebû ku dersên kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe, lê her wiha vê karantînayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîngeha Kurdî ya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, spor, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di qada kurdnasiyê de dixebitin pişta xwe dan hevdû. Nêzî 500 kes beşdarî semînera bû, 110 semîner hatin dayîn. Axir pirtûkavê jî hate çapkirin. Lewma îsal me biryar da ku em zanîngeha Kurdî ya online dîsa pêk bînin. Zanîngeha Kurdî ya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e. Vane jewni ro hemû xêrat dersan me ya mamoste Profesör Doktor Canî Gonçalves muhavaya jî hatiye pêdereye ez ê dorê ji wî re pêhêlim deriyek tiştin xwasta gayekê bidin li bernameya min ji we re şand û dizanim gelek kes dibêjin me dersekê dest pê kir û paşê êdî bû heftê sê roj çar roj ji ber ku bername me pir deng tîne hûn dizanin û ji bo nîqaşan gelek nîqaş ser rêzimana Kurdî dihatin ji mamoste Samî Tan û Zana Farqînê Roja Kirkoç tevlîbirî camîa her pêş qebûl kir û Profesör Doktor Kinyazî İbrahîm ji Kazakistanê hûn dizanin ew jî kurdologekî navdar e gelek Tirkî wî ser dîrokê û ser zimanê Kurdî jî hene taybetî ser Kurdên soyeta kem ez çend mehberê çûbûn serdana wî jî li wê derê me hebû dît ew ê jî tev bername me bide û her wiha ez benda xebera tarîxa wê bû min ji ber wê min li bername jî de nekiribû Doktor Özlem Galîb jî ew ê tev li bername me bibe û dizanim wê jî doktora xwe ser edebiyata Kurdî li zanîngeha Oxfordê kiriye ew jî dê li ser roman û wêjeya Kurdî du semîneran bide heyva şeşan ez ê bernama dawî şêrdora bişîm û her wiha Yakûb Tirelmeniye romanivîs ku nêzî ez vê 14 pirtûkîn wî hene ew jî dê tecrübeya Kurdî ya çîrokê li wêjeya Kurdî tecrübeya Kurdî ya çîrokê li ser wê lêkolîneke wî heye ew ê beraber bike û xwe sîpana gayan bidim îjan wiha ez ê dorê ji mamoste Can İlhan Xizir hevbêlim mamoste kirem bike fermo dorate
میکروفونات گرتی ما مستدویت میکروفونا خو بکی بوده چه بو تدی ساگرتونا از سر میکروفون ها کده که دنگوره زور سپاس که ابراهیم دوستا کو ام به هفرده ها سلاو ورده خوش هبو جناب پشتر بانان و بختر بانان پیشکش دکن و نظام درصد دومینه ایرو اما سر PTSD تراما و نفشین تراما داویه یا حتی چکی هنه که سر بکرین بود تراما چش کدرته ایرو تایبتی هم تخوازن هنگه نکی سر آلین تیپی و سایکتری نفسی ترکن شخصی ویچنه تراما کاره PTSD دیاگنوزاوی بده هنک مینک متفرانیه داویه جی تخوازه هنک کاری خکو امنهای بانکوا دو کن و چوا طلبه ما قدوانه مدرسه بره بفت تبینن کو پیوارد بدن داکو بقى وادي کاری ملاقات خود بکنی رو برنامه کم زده اوه و برنامه یا سیمین شو های باششا هم زده سر ترامای کو نشه چهار باسی نشان بدن و با که گلک بالا مکوتن کشینه و برکو هر کسی هنکی علاقه دار بکه جبرویج کار داویه جبوی نکت بکومان برسه واحد من امسال بسکن لأنها هنا في السروي عند سبيلكن سبيلكن بروجرام تبع وركة نكير كاشتغل بالسبيكر بالسبيكر بله قابل نجي هنا كساحة فيها شوية وهنا كسر أدبيات كردي وتراما شيء من ذنك نتيجة علاقة ومن هناك تسجل منك براني كمية دست بكن ونبينون على حريري بعد 1000 سالي دبجة حيران ومجدني والناس تكن ويحمل هي داويجي شعبي من خون ده جد باري جبر أرباق خمهاري وك آواد جاري بي وقت بين جاله يعني ونبينون جالك البستان دن شيروكا دن جالك إن كوتنن كرن ده تشتين وقت تراما بيكمان پیدا دبن گازنن خواهد بکن درد خواهد بشن خمکینی خواهد پار بکن آلی که بحثا تراما بکن کچهات سریوان و بیچاره سریه آلی دنجی هم دبینن ببخنه که درمان دبه علاج آنچه بو علاج کرنا تراما که مر کاربوان هل بسته وان چرا کن بطلو کن نبا گرده جی و کاربوان هنکی چاره سر بکن همو ملت برفت داخل گاوا کد که بنا کاتاستروفه که کراسات تسریوه پیشتی کو اوه شوکه در باز یعنی دست شوک تثبیت که پیشتی اوه شوکه کو در باز بود که بخواه خوک خوزایی او درفت امکانت داد بنوان حاول دادم شکل که اوه تراما چرسر بکش بل کد به پاش روز یعنی سبه و دسبه و روژه پیشته بفکرم که چه کاربل نجیانه بمینن اگر تکنیک هنر تکنیکی این کار کرنه هنر دنگم سرنا آخافتن آمره بشکل که دنه وان سربورین خواهش بیر بکا آنه بیره خواه لی آله دنه جی بگو من ادبیات هلبس موسیق جی در فتا که علاج کرنو درمان کرننش خود علاج کرنا درمان کرنا یا تراومای به تایبتی جی آلت هنری هنه رسم گونه کشی رقصه نه موزیک نه کو اوج دنه بنا جارجاران ترچین به درمان کرنا یا تراومای نها یا هری که من دید سر جرمه که هات بونه سانت زمان هورامی اون بین آله چپ هورامی مهنه که ترجمه کرد به آریکادیا هنه که برادرم تنه ترجمه و تنجبو انته بگیشن سرچه درجه پرسکهن اورموز یعنی اورموز ای خدا یزدان پرسکهن اورموز هاتن ویران کرر آگر هات بمراندن آگر پیروز بو حتی نهاجی پیروز اونزان به تایبتی لگر زردشتم آگر تجار دبه نه و بمراندن و هنک برادر شوپش برادر امکانت و چه بن هندستان زردشت دیت بن آنجی به تایبتی نها هنکشی به یزدان به ایرانه آگر که دوی داره پرشته که زردشتیه که بعد تقریبا 400 سالی یک آگر هیچی بکتیه پیری آگر هی او مالبات دبیوی آگری به پایزر تجار حتی او آگر نه بمراندش بلکه آگر پیروزه آگر نشان زنبول جیانه او
آگر حتی بمراندنش با وان پیوسته مزنه هری مزنه یعنی مزنه وان آخای وان ربر وان خوابت شرم خوب عرب و وران کرن گندن ملات حتی شارزور جنو که چاتن گردن شروان قهرمان دلن بناب خونه ده عرف و عادتین زردشتی من به تنه ورموز یعنی خود نشان نده رحمه یعنی دیگر رحمه نده خود رحمه وان دیار نکرد یعنی تنه ام به بسته کرتای کم شروع بکن و بخواهش دبیرن گلک تشته دهنه شرط دهیه و لابون دهیه عرف و عادت تنه گوارتن کو تراما د دیروگا کردستان ده کو ام بدن برچاب از بان هر کس جوه هناك میناکا ببین کو هم شخصی دیت بن هم دیروگا ده بیستنا هم قالو با پیر کردان زارو کو نتشنداوی را گوتنا یعنی گلک تراما تجد هلبست و بجین کردی ده متخواست بوی دست فکر از اینها تخوازم سر تراما چقاس هست جانا مده از اینها کرتای 4 دقیقه کلمه که کوچوالی تلویزیون آلمان کو مراحت بونه کردستان و گنج که کو کتو دستن داعش نیست حتی آلمانی رپورتاج که مثلا هات نشان ده تانم کرتای تنویج نشان بدم تا کو نکوره تگیشتن روشاوان چوایم یا زارو کم تایبت دید که مونه کاربن گداریش بکن Kotra sabadishta. Diate babeta nata birinata kanishata da birin ki çava çevo birinata. Çepe çava çevo. طلقة كلمة ودراس كاتب Nein, auf der Flucht, die sind ins Dorf einmarschiert und sind alle geflohen und dann haben sie dann auch alle geschossen auf andere Länder. Und der Wantabere Futter ist, das ist ein Prinzip, der Schau. يكون إذا كان يصدر القرآن ورفع قد قامش الفتوى الزورة المسيا ورعب وقصة وفجر وبقى خاطرة دراسة أبدل دراسة جربا هل يكش مبدرة كده بره هل أصبر بابو صداقة ببرنا بعاج وشكو براي وبرنا قارة وهريك برنا بدرة تتكلم تبرن. تبرن كله مسلم. تتكلم هذا مسلم هاي. زي ما تختاري المسلم. وتختاري ويت عمليات كريت شكل. ويز عمليات. وبعدين تباشرين. تبرن الأول ما تكون الفدل. فريق شوارع جوما نجاز الإنسان طاعي هرجان المستشفى وجاء بكتير السرخاية ونظام شوف. Und die erste Kleinmacht getaucht, dann hat die komplette Familie versucht zu fliehen. Dabei ist er und seine Mutter auch schwer verletzt gewesen. Die Mutter hat noch mit ihrer schweren Verletzung versucht, dass sie nach gepackt Nachfragen überzogen und mitgenommen, aber die sind nicht weit gekommen und dann hat man sie erwischt und sind dann getrennt worden von seiner Mutter. Er ist dann nach Mosel gebracht worden, dort hat ein Arzt ihn behandelt, aber dort hat er auch ständig Angst gehabt, weil immer wieder Flugzeuge bestimmte Stellen bombardierten und dann kam es noch Panik und dann auch die bombardiert werden. كيسل زاني. أنا سدسي زعرم نفر شاشة زي أثر وقيش بوفر دايرو زي برضو بيجاويتشا بخبر داتشا ورأساسي أما زنا
زي ما بربيدر أخوة زيوكم فرداينم ودورا بيش داوي تاقي. Ich beschreibe gerade, wie sie ihm beigebracht haben, mit kleinen Großwaffen zu benutzen. Der Berbida, der German Chetkirte. مبردا. Ewanet tersiat Berbiwan. قوتا بكتا واكر أخوة قوتا بما لازم بي كتهيدو كابيكر قوي إتا كبيك شحيبي بقرا قوتا بخوبي بدا بعدي قوتا بوقته وطلقا بردادر كير هاي هو برمو هفالي خوبكين قوتا بلازم بي برب هوا بي برب أردي بي Gott, das aber nicht machen. نعتقد چه بود؟ طلقة قاكز وأفيك يكفر لا تسكن به برنامه تکنیکی لیمه باید مجرسد کرد بگرم دنگم تیوان دنگم ناید دنگتی لیک دنگيت انت ما مستة دنگتی دقاقه غمنينا بروبلمات تكنيكية حتى تشبكي مرحبا تمام باشد ببورم نهای سر مثلا یا اکرم تنه مینا که بگو مانک گردک بگو نوا شرط دیتی بنان کوریستان نکی تماشا بکنه یک میناکش 1000 میناکم لی میناکه که پیوست کو زاروک بچوک باید خوده رو باندشتین گراند بین بگو من هنک پرسیارانه زاروک چواد کارم مجیو قدر تومار بکن و جبو پاش روژا وان تاثیرک باندوره که پسیکولوژی جیانه چه هیا بکرتای چروکا اکرم گرک پیوستش برکو شخنا اکرم 8 گل لیکته بون چاخه اینجا 5 سالی بود چاخه کتان شرط بو کردستانه دایکاویجی قطاندن و باویوی کالو پیریویجی برچاوی کشتن پشتا وی باکوی کود برم اصوله عملیات هاویجی اند بین نتا عملیات که همه صد هوا گره دانا صد پشتا نه درسته پشتا وی تخلنا دبن و تخوازن تخنا شربان یعنی کش بود داعش بیرو باوری وی تنه بکن وی رادیکال بکن وی فری چکار بکن و فیلم میوید کلک بیش مثلا وی تشته پیوست اوج برچاوی وی داعش وی فرد بکن کچه و سر یکیش چه بکن یعنی کمک زاروکان 10-20 زاروکان کم بکن و که ایران درس کسی که کو گرتنه داعش برچاوی وان بکری نشان بدن کچه و سر یکیش بکن یعنی او زاروک برچاوی وان افتش بکمان درواست بین چاقه اکرم بگریا و دایکاویجی بریش داره کدنه اوجی کاربرابیه دو که گیش نهودن لقمپه دمک درش اکرم ندخست دایکا خورا باخته حتی میشه پرسید تو دایکا خوناست که ریزانم دایکا منه ایلی چمت بره نافتی
و متنهشت برسوده يعني وزارة التدريس وزارة دعوة الدنيا ایتو هر ایتو عند الخارجين دا ایتو نخشة تدبينن دا ایتو هذا دا ایتو جريانا دلتو هذا دا ایتو شجانا بسيدن دا ایتو دلتو تدبينك هذا دا ایتو باره ودوی باوری دا ایتو همه زارو سامد دوی باوری تشکلت 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 سریوان داوتا دا ایتو باقی وان دا اللي كان هاتوي انجامه حتى بير شديد لايك باقي باقي البشريات تكتم عندها كويس يتفهمن او كان يعني كما يظهر هذا الحالة يك باوري إنساني الإنسان عن فترة تبقى عارف مثلنا وباوريش إنسانية كنا وبصاروكن الكردستان هذا أخذ أقولك برسياران هردم أود شما مرو وسخ كار خرابية بك مرو شوا كار وسخوب يعني جبالكو أود مجين خوده تيكي هشتنا الدنيا وجيهان ده أو حتى همجي وامتى ناقجين شوا إنسان كار بالبرشاوي يكي سري يكي شبك وسخوب بهمو أولاو شانده نورمال جيان كروده ولكن الجيران تكون بزمان أيضا جنبه الجيران أكثر أكثر تخصص كرت تخصص أوج بزارو كان من كرت تخصص كرت باوريا وان أباوان أن كاروان بديج من الجواك الفكرة من الجواك أرش تخصص كذا مصنع ولا أو كريستانا أمور نسبة تراما يعني بس تراما ستريس أو صار بجانب تراما يا ستريس بتشتي أو جيران هاتين مثلا أو نقشة التركية الصحية النفسية للتراما بخاب يرده بتن أثر حيوان أثر مربنا ده كتشتاق حيوان مرب نايم مرب إذا مرب خنتنا خون خراب حيوان مرب بنا ترسلت مرب تلت ليه أوج بدمت هيدا كيا حتى تدهي بحيرة يفسر الكيا إيش ستم ده مرب فرد ده خرابي بشكل كي تندرستي درباس بكا پشتی مه که هیبه که کو او تراما هیجی ما به دو مجموعه ده هاتبه تو مار کردن و باندوره که مزه سر جانا بده کم و که بری نکردن جانا خطوم بکن ایدی ویده میم باسا پست تراماتیک سترس دیسوردر کن یعنی ترامایا پشتی وی بویره پشتی سه هیبه شش هیبه کو بمینه و همو جانا ما ترومار بکه تولیه بکه او سازمانی میجیانی وره گوهاتن هسته می ونه گوهارتن رامان و فکر می ونه گوهارتن میگه هم کارم باسی تراما یا پست تراماتیک سترس دیسوردر بکن تراما هر دم نتشتکی خرابه گاوا کو مرف امبری تشتکی خراب ده احنا که تشخیلک ده ایلشکاریه که ده بدن ما فربوه پسیکولوژی ما فربوه ام توازن خواب پارز آن همی خواب پارزن که امکانتا که به اینه کسی که نکاربن آن فر نبودن خواب پارزن کارم برابن شر و رف هر دو بحوره با یکی دمشه یعنی بویجی سازمانیا بدن یعنی سیستم بدن اساس فربوه که پرسکریک هبن آلوسی هبن دو آریزیدی او کار او بدن ما علی بیولوژی کار برخوابه ده و هنک تجربه هر دم نتشتکی خرابه لی ام بینن دنیای همو گشتی چه صدم هنک و کس تراومات هد به آن نقاشین تراوما نقاشین نفسین ادنت و یک بگمان شرکی مزن چه به قومه او جواک به همو وارن خواه سازین خواه تبلیه هفته به کسی نکشتن تشتینه وران کرن گونه کار خوب پارزن دیدیسا جمد بینن ایک و شر دیده بین آنها شر در جاندن صدی پنج تراوماتیزت بین صدی پنجی پا ببورن صدی پنجی تراوماتیزت بین جوان 105 تقریبا 125 حتی 30 اب نقشه پست تروماتیک استرس متدستین یعنی راستی نقشت کردن علی پسیکولوژی نقشت کردن و بتانه در فتنه کو کاربن آریکاری بکن آن به نقشه در باز بکن بو بان کساجی به تایبتی دکترن این پسیکولوگ آن تراپیست پروفسیونل دوی آریکاری آن بکن هکن او نکارن به نقشه بخواه دست خود چاره سر کن. لی استادی پنجی دنه
به شکل کی چند به کلتور به قوت خوزایی کوتا بنوان او کارن و ترامای نواهی بکده سه هیواده چاره سر بکن تروریزم شو ام دبینن هم کردستان هم همو بلدن مل فرانسا دیل اروپا دین گلک دنیا ام دبینن کو تروریزم جی تشتکی کو مرو شوکت که مل نامده و پرچه کو جیان تبلیغ دکه کاره هنه کسان که تروماتیزر ببینن نخوشیان ایرش کردن سر بدن مرو جیوسا کو مرو بریندار دبه ایرشکاریان این جنسی به تایبتی کو ام دبینن ده همو دنیای جدیرو که به حتی ایرو و تایبتی جن و متودک بکارتینن کو شر ده ولن تجاوز کردن آن دستش کردن و روان کردن دو سدم سیس کلکم دو سدم تایبتی نتنه خواستنا میره که کود خوازه کسی که تجاوز بکن به دستش کردن جنه که به تایبتی دخوازه یک وی جنه بشینه خوازه مالباتا وی بشینه و خوازه جواکه به اخلاق به ناموس شرف به کلتور و چنداوی تونه بکنه ام گلک شاده بون بین دمین داویه این هم دمین داعش لی روژیم روژاواجی دبینن هنک دمال ترکیش او کسین کو کچه وان آنجونه وان تین دست پیش کرن سروان آل کلتورا خواه آل چاندا خواه لی آل بیچاره ستیا خواه جی کنه کاربن کچو جنه خواه پارزن گلک حسابان خواه کشت عراق دمان داعش مثلا میناک بتن داعش تلفونی دایی که باوی وان کرد تلفون جوان گرته بون زاروکه وان کچه وان گرته بون زاروکه وان گرته بون تلفونی باوی وان دکر و کچه خواه گدارد کچه واب قیرین دکر و جرا دوازه نها دستریجا کچه تا انچنا کرد یعنی تنه مروف هنه که بده برچاوی خواه شخوا او کچ کتیه آلوزی که گلک مزن یا حبون و تنبون یا برگه و جیان مایه لیل آله دنجه او باوشی بروی تلفونیه نزانه کچه کردره و دنگ قیرینه ته لنه کاره چاره سیرده بکن گلک کس وی قوتت خود نابینه که سرپیا خود میلن تنه چاره جیان تونه کرنه جیان خود بینن کسانه کوبان جارج نکاره بکن yani ملی چپی اون دبینن شر، ترور، بریندار کردن، علی جنسی انسان علی انسان که انسان دکشه یعنی مرو دکشه مرو بریندار دکه مرو دستریجیت که افتش علی مرو دینه کرن افتشتن کنج علی مرو بان بخواد سر مرو باور کردن قبول کردنش بو وان کسین قربانی گلک زامته جبر که هر دن پرسیاری هیا چما مرو کارت شدی حساب که حقیقی چه هل مرو حساب که او تاثیر که مازن سر انسان دکه و سر تراومات که آله ملی راسته اون دبینن وک ارتش مرو وکی که مرو گلک هستی که جیانا خوا ونداد که امری خوا دیده که نخوش شکویه ویدم را آنجی مالبات ده زارو جن شیدت دبینن تندی دبینن دسترش که زارو که هلیه آنجی مرو بخوشی بخواد تماشا دکه یک چاوا که اکرم تماشا دکه چاوال بر چاوی کسک سریوی تی سرجه کرن یعنی او وینه او فیلم دبا که فیلم اکید موجود بیت عمر کرن و هر دم دوباره به اون کاره وی فیلم تونه بکه باله بوتنن خراب جی مرو کاره نخوش کرن یعنی انسان نحقیل مرو بدکن اشکره تشتکی دی بیجه مرو کاره خواب پارس المال باد سر شغل نابرا دوست و حوالا بستان مدرسه دان کویده او جی کاره تحصیله که تراما سمره بکن ای همود رسکه ده که کاره بین تراما گلوان چه ببه یک به تایبتی استاسیک آل جنان گلکسی ده یعنی زیده جن ابن خوشه تراما پید کبن که هر وها مره بلنگاز و فقیر با آلی اکونومیک سوسیولوژیک امکاناتی که مره تبن آلی پروردکنان مره نظم ده زاروکاتیا مرو نقنج باستر باس بوده و برای هنگ پروبلم مروی نفسی درونی هبن او جید به ریسک کوکمرو کارب ترامال گلوان وره پیدا کرن کوچد باید یعنی تشتاقی وسا چه ببه گلک سدم چل بن یعنی مرو پیشی یا اصور دبینن مرو برخود داد خواه سر جیانه ببینن اف طبیعت که خوزاییه هر کسومه
کەسێک ئالێ DNA ئالێ ژێنێتیکشی ئەو ئینفۆرماسیۆن ئاگاهی لەگەل me hene ku em dixwazin her dem jiyanê bimînin kesek nexwaze bimire ji bo mirinê kesek nayê jiyanê ji bo jiyanê û jiyanmayînê û zêdebûn û serkeftinê tê jiyanê yani ew berê her tiştim pêwîst e ez karim çawa jiyanê bimînim lama jî pêwendiya zarok li gel dayika wê gelek pêwîst e ji ber ku ew zarok dibên zanîniyê de dizane bê dayika xwe ez nikarim bêjim an bê kes ez nikarim bêjim ji ber ku jî peywendî gelek pêwîst e di biyolojiya me de jî wisa me hatiye ferkirin her zarokekî piçûkek hûn bibînin yekî 60 mehî 1 salî ez bawerim kesek ji we nikare wî zarok bibêje ev zarok ne delal e an ev zarok ne spehî ye çaxe merib çar û ser û rûyê wî zarokê dimîne merib bixwaze nexwaze alê biyolojî ferman dide ku tu bikenî an ji wî zarokê hez bikî ev aliyê biyolojî hatiye garantîkirin em ji wan kesa hez bikin ji ber ku ji bo jiyanê bimîne ya dinê ewlekarî pir pêwîst e yani der û dorê min ku ewlekarî hebe ez ji jiyanê bimînim ku ewlekarî tinebe ez nikarim ya sêmîn ji alê civakê ez werim qebûl kirin em her kes her însan kesek ji jiyanê de jiyana xwe de bi tenê nayê dinyayê em her dem perçeyekî cêkî ne em perçeyê civaka malbata xwe ne em perçeyê civaka xwe ne û ji alê civakê em werin qebûlkirin rêz werdayên ji bo tendirustiya me gelek pêwîst e bixwe baweriya me ku ji me hebe ew hê dereceke bilind dibe ku ez karibim tendirustiya xwe çêtir biparêzim ku baweriyam ji min hebe lê ku jiyana min ewlekarî ne baş be mişkilên berê zarokotiya xwe de min dîtibin alê civakê werim nayê qebûl kirin baweriya min şexsiyetiya min jî namîne ku baweriyam şexsiyetiya min jî namîne gelek tişta ez nikarim bikim ez nevêrim an de tirsin bikim çünkü bawerî ji min tune û ya herî mezin qewa ku ew bingehê qewet be îgê her dem qewa ku problem derkevin pirsgirêk derkevin ez karim weke programekê her dem wan alozîye bi şiklekî çareser bikim lê ku encam travma me berçavê xwe alê jiyanmayînê de alê ewlekariyê de an jî qebûlkirina nava civaka de belgê paşî wextê me hevem karibin ser bipeyvin li gel Kurd de çawa ye yani Kurd li kwê jan cîhanê li Kurdistanê bi taybetî em karibêjin sedî sed tehlîke an rizkeke jiyanmayî tune gelek heta her tiş ewlekariye kesek êrişkariya me nake ji bo pêşerojema aborî civakê siyasî her tiş durust e kî kare garantî bide ku spêl Bakurê Kurdistanê an başûrê Kurdistan hê feleketeke katastrofeke an keraseteke meselê derneke îro nizanin rojava de gelek çi rojevê de yeka van rojadan çi diqawme ji alê Tirkiyeyê tişt werin an êrişkarî were kirin hê kirin yani ew çi belkelme yani ne li wê derê bêjî dîsa jî fikar û ramanê me guhê me ser wê ew tesîrek ser psîkolojiya me ser derûniya me dike yani paşî belgem karibe hinekî ser wan tişta baxin ku ew pêwîstin ji bo em karibibin xwedî şexsiyetiyeke serbixwe azad ku problem derkevin pirsgirêk derkevin em karibin hestanî wan çareser bikin stres riskên ên dinê çi hene yani ku hêviya mirov tune be mirov bawerê de qeweta meriv tune hine tiştê ku bên meriv wê baweriyê de be mirov nikare kontrol bikin ku kontrol net bin destê mirov de be ez were mînakekê bidim ku 1936 li Kanadayê ser mesela stresê lêkolînek eksperimentek çêkirin ku kam bibirin stres çi ye stres ya esas gelek we modern herkes basa stres dike lê alê tiştekî fîzîkî ye yani stres meriv ji fîzîkiyê tê wan dûrî hezira wan seyekî girê dan yani kûçik seyekî girê dan dedektör pêvekirin û dixwestin wî têxine bin stresê wî aciz bikin yani ez wî karim çawa aciz bikim wî girê didan piştî wî girê dabûn psîkek nîşanî wî dida berê jî niha newsa berê şaxê wê ew wê psîkê didî hereket dikir lêdiye stres wê bigire wê girtî bê nikare wê gava ku stres wê bigire li benê me alê biyolojî de xûna me zêde çirkir zêde meriv zêde lê dikar enerjî ji bo ez karibim bixwarbînim şeklê me elektrost zêde tê afandin derketin
لی نکاره بازده نکاره دو بکنه درکی گریدایه اتیان جاره خیلی جاره خیلی جاره نشاندن هم ببین او هورمون کورتیزول مالی استرس هورمون درک جلک پیدا کنه ماشینی در پیدا کنه نکاره بیکار بمینه او چه بکشی یک او دین او کورتیزول که ده آفتینه نکاره شوارا بیکار بینه دستی که ارگان نزارات yani em dibînin gelek insan deva ku stres dibînin lêda wan kul dike birçikê wan kul dike ji ber ku ew stresa kolesterol ku em nikarin bikar bînin tê zarar dide bedenê me de ya dûmîn ya hel pêwîst ya psikolojî de piştî ku her dem psîkridan ew girêdayî bû nikar bû dû bikeve piştî sed cara wî çikir wî êdî tê gihîşt ku nikare bigîje û dercê berda yani psik berçavî de çû dihat hê mezet kir de yek hareketek nebû ku yani alê psikolojî meriv vê eksperimентê vê tecrübeyê bîne ser mirovan meriv ku were wê baweriyê ez êdî nikarim tiştekî bikim ez bêçare me ew bêçaretî hîseke herî xirabtir e gelek kesên ên ku me nexweşê me hatin gel me ku mesela de zindana hatî girtin işkence û tiştên xirabî tiştên din dîtin wan jî basav saf kir girêda ye çavî girtiye û nizane kengê kî were ê çi bê bike yani kontrola min jiyanê tune ez nikarim jiyana xwe kontrol bikim gav ez nikarim jiyana xwe kontrol bikim baweriya min ya kontrolbûnê tune hêviyan tê şikandin ku hêvî were şikandin psikolojiya meriv tê şikandin şexsiyetî tê guhartin ew jî kare bibe sedemek ku travma lê were peyda kirin ji xeyla travma yani post traumatic stress oda ew teşhîseke yek diagnozeke teşhîseke bi wê re bi xwe jî sedî heştê ê ku PTSD yani travma dijîn sedî heştê diagnozek teşhîseke zincîrgel wan peyda dike mesela depresyona tirse nexweşiyên ên bedenin yani somatoform disorder an jî nexweşiyên şexsiyetî ku şexsiyetiya wan tê guhartin ew şexsiyetiya wan neweke berê ye ew jî riskeke yani PTSD gava peyda dibe travma peyda dibe bêguman yek du an sê teşhîs dinê jî pê re peyda dibe çi ye bi taybetî ku em kriteriyê wan ew bikin yek ji kriteriyên wan ber ku mecûde tomar dibe dixewîne xwend de ew tiştê bûyerê hatî serê wan işkenceye, şere, kuştine, destdirêjkirine çi be yani çi hate serê wan ew mecûde hatiye tomarkirin got çavê xwe dikirin ew dîsa ew tişt tê ber çavê wan şiyar dibin û nikarin rakevin an nikarin razên an binibin kesekî ku durist xewa xwe nikaribe bike gelek travma detirsin dêjin çaxê wexta çavê xwe bigirin ez dizanim ez ê dîsa wê bûyerê bibînim ez naxwazim wê bûyerê bibînim derket gelek atstim gelek ditirsin ez nikarim çareser bikim ji ber wê em gelek kesan dibînin êvara ranakevin ranazin heta serê sibê ranakevin an jî vedkevin televîzyon vekiriye radyo vekiriye an ronayî heye geleke neparî be ji ber ku tirsek her tiştek dîsa were kirin em alî mecûde dizanin çaxê gava ku mirovek xewnekê an xewneke xirab dibîne bedenê me nizane xewne yani karî nava ciyê xwe de razayî xewnê wan dibînin lê em bînin hingê dîsa jî beden dikeve nav stresê yani dirêjkirî me tiştek tune lê mejiyê min ew bûyerê tîne ber çavê min dilên dîsa lê dixe xûnem zêde diçewtê glûkozê şekîr û tiştê dinê enerjî proteîn dîsa peyda dibe çaxê ji wê xewnê şiyar dibin ji wan wekî şuxlek wan kiriye an hinek wan lêdan wan kiriye hewqa têne westandin hewqa têne azkirin ji ber ku mecû nikare nizane xewn û nexewn çi ye gava xewnê jî dibine ji wan wekî rastin hewlek êdî bi vîjît xwe birava an xwe em dizanin ku tiştî şeş roja ser her insanek qet xewneke yani rastî dêjin qet xewneke hinek kare tê deqa jî ku çavê xwe bikin ew jî wek xewtiya kirin û şeş roja ser her qet xewneke em dibînin bes halüsinasyon tiştine berçawe deng têne wan hinek pişman dibin û teqrîban kê nava deh roja de ku meriv qet xewn dibine qet xewn dibine
هندي او انسان كارو جانب ما بمن يعني هناك بيجي والله من ده ولا بيسوي هناك ده هناك انا كان ده اجي جالس قداري كنت تعرف بدون او كان نوع دفاع كده يعني بيولوژیا من آدم حتی نزدیک دیدن. نواد سه دفعه آدم متکرر خوانه کو یکی سشکار که هنگامی خوانه خون دیده متفاوت دیده. از سه باستم یعنی برای 24 ساعت یک دفعه که یک درجه ساعت خوانه که تمره. یعنی آتیشه که حتی اثبات کردن. یعنی خو هرس و مرد گلک تشتان نخواسته گلک هنه تشقلق والجيه كي إليش أقبوه شاخذ وي بروي جيد تسع وتشتى بيلاوي جبرك تشد كتجار ناخذ وي بروي جيد هرا جاده بريك وتشقلق سعر عن عرب بوان اشتاق يعني شرط وان يك تشتى بويه لك تسع مرة كلك سه محاضرة درواست و هیچ مرة بمشغول به كلك سمتومين لاش بدن خوين گران و خوين ترس تناسر مره خودان گلک جمع پیدا به هنر تشتن مره جد راه نخواهد رو بوده که مای کرد هنگ شرطین پست تروماتیک استرس بودانه لگل زاروک هنگ تایبتی وی بگمان هنه زاروک سکوان زده دیشه هنگ سری وان دیشه هنگ نکارن ادراک و بگیرن کنترل بکن یعنی هنگ تایبتین سمتومان گل زاروک و این مثلا نوک هبلی تایبتی کریتریا کم زده مرو کار به جگلک نیزیکو هبودنه اولی کلینا کمال به سال 2017 شکر بوم او کسان کو کتبونه دستن داعشی و همو کسان آلی دستیلی جدید بوم و دبینن آلی بدنی و ایش و کسر ایش و خویدان و کلی خستن و ایشندنه گلک گلوان پیدا کن صدی حتی 48 پیدا کرد نخوشین اندرونی و دپرسیون ترس دیسوسیاسیون یعنی مرد هشت که به کرام دکه و مرد نکاره خود بگره آل جنسی پروبلم دارد که بینیدی مرد نکاره نورمال جناهای جنسی دوم بکه و به گلوانجی تشخیص پست تروماتیک استرس داده یعنی تراما صدی 48 کس و تراما کتنه یا پیوست شوال نخوشین آنجی فکر و رامان خواه کشتنه دیده پیدا کنید از نخواهم نخوازم بجیم خوازم جیانه خواه دوم بکم دوه درجه بین صدی پینجی کم زده هر دم زده کرن عجب از جیانه خواه بین مداویان جیانه خواه نای نداوی پرانیه که جیانه خواه نای نداویجی صدم زده مالبات و جواکه و نخوازی کسی خمجین بکن اساس رفا شخصی نفکر یعنی پرانیه وان که نگوسته که از خواه بکشنه خمجین ببینه نکی نباش بر یعنی اولی پرچه کی دپرسیونه پرچه کی تراومایه و هر دم فکر و رامان خوشنه پیدا دارن یعنی نورمال به مرو نترسجه پیدا دارن به مرو کاره و چاره سر بکن یعنی کریتیا تراوما زیده 148 پیدا دارن داوی مدید که گلک جیان به تایبتی لکردستان لگل جنا او کتنا گجبونه گلک پیدا دارن یعنی بوریه استاسیکن دنیای هجمار گلک زیده انل بوریه وانه گلک کسا جمعت خواست بیجن چما وصاله هم دبینن شرط شرمه گلک پیبوسته چما گلک کس نکار نخوشین این تراما چاره سر بکن جبکو هم آل کلتوری هم آل جنسی که اشتیات سریوان مروب آل جیان خواه نکاره بشکلکی چاره سر بکن بوی رجی نخوشین این ایشه پیدا ببین یعنی پشتوان دشه سریوان دشه گلک دنیت ببین لی به تایبتی جه شرمه نکارن وی چاره سر بکن هنا ام دبینن هنا که جن کجبر که او تشتین این جنسی هاتی سریوان این الگوریا بیرو باوریا وان الگوریا اولو چاندا وان ده هنا که جوان ده هجماره که کیمه جی دبینن شیزوفرن یعنی چما دبینن شیزوفرن تیوه مانه واتهی که دکن ناکن نکارن لوی جیانه بمینن هر روز او تی برچاوه وان هر روز تخونه خود وان ببینن لعنه بنجی آل بیولوژی جی بدن مت خوازه جیانه ببینه لفکر می پسیکولوژی درونی جی هر روز وان تشت بینه برچاوه نه یعنی خواه بکجه لبدن و بیولوژی جنه خواه کشتن نشرفه که خوازایی جبو خواه کشتنه تنانیت بینه
یعنی ناوی هندراوان ده نانکوکیک ده بکبه شرک ده بکبه بیولوژی انسان بشترالی که بگل هنکا نه همو کسا گل هنکا بریار ده جبو اف کس نمره دبی بکبه شیزوفرنیه کتی کبه شیزوفرنیه چید که اساس دنیا می خاطریت خوازه ایدی دیجا زبی جیانا نورمال از نخوازم بجیم دی مجیو رامان خوده جیانا می ترک بکه خواه ایزولت که اوی دنیای ده دجی بدن ساخت مینه یا اساس علی پسیکولوژی او جی شکل که مرنه برویجی انا کسانه کوش سفرین لیب تایبتی اندیوینن شرم تراما و ایشن لاش ای بدن هر سه گرک نزدیک ها بودن کلا ماجی ششبونی و کتن لبابان کسان پیدا بده کسا که مثلا کتیه گیج بوه نها او تشتي ديتي برچاوي نها دجي وكا يعني او نها برخوت ده او دستريشكري ناس سلمن از كاربن برخوا بدم شوية يعني شو هالوي داري بدن اول قلمه ونها كرامت بس حشت بالبرخو برخوت ده همو دستوي ان جاي ونا ببينن وك يعني وك دارك كحش كونك على بك لاسما نكاره بك so kräftig. Ja. هیچ بخونه ده دبینه متخوضه برخواب بده لی چاره اینا دبینه جنا کجانا ده دقیقه 20 دقیقه نیست حتی کارت ویش که ببینه حتی بخوشیار ده پیشتی کشیار دبین وکا کاری که زحمت کردن دروش سه روز حتی که جانا نکارنا و جی خود درابنا بخواستیانه و او تشتی نکارن جبیر بکن سا زاروکا ما اکرم دید لهر واز زاروکین کو کتنا نواشتر کردستان جب پیوسته سر زاروکین یزدی کو کتنا نوا دستین داعش وان فری چک ها و سلاح میکربون دبین گل وانشی هجماره یا PTSD یعنی تراما depresyon gelek de u bawaria wan jwan ji deşkandan yani bil ku ki name sor ke diye self esteem bawaria mer ya şahsi kemer tabe legoya kesen en grupan ya un jer dibinin grupen ez dizaroke wan di Amerika ku ne beştari şarbune ve ale daişe ve ale şeyhano to ke dijan u zaroken meykurd en denen ezdi او jine ala khawan şaraman dibinin bawaria wan jwan gelek de depresyon وان گلک کیمه و تراما همه پیدا نه. یعنی هم ببینن او تاثیر تبلیغ شهر و فرق کردن پرورده کردن شهر و کشتن دیدن کشتن عن بخوجی نکتا مجبور ما بون کسان بکشن تاثیر کمازن سر زاروکات ببینه. او زاروکشی روزه که مازن ببین اندام جواتی. آلی پولیتیک، آلی سیاسی، آلی اقتصادی، آلی کلتوری یپرس اوه. او تراما چقدر سایدی باوریان رامانوان تربیجیوان بدون سلطنتی که از بچه تو او تراما فراد او بخوزی رادیکال تربیت او بخواستن بکشن آنچه آنها پیوست علی جواب که جواب تراماتیزه با همه تراماتیزه و زول وانه خریده او قرار این جواب که بخوزی نواخته بسیاری کان نواخته جواب أنا فسران كمان أو فسران أنا شكلي كمان فكرت كنت بسترجع أسوان كمان فكرت كنت بريدار كمان فكرت كنت جوات نكشتن أنا هجمع هذا جالس مثلا كمان ممكن زاد كمان استكمال معك وان فسران وان فروكان نتيجة وهجمع كمان نظمة پشمرگه مجه که لو پشمرگه بومن گل من شخصی فقطنا حبش شروان نسل شروان آزادی نه ایران نواسه حزب سیاسی نخواستم باز کم ده او کسین که هم بری دجمن شر بکن گلی دجمنی خوش شر بکن بگمان پشمرگه گیلا جی چقدر قهرمان بناوش انسان وکن بناوه او جی ترسوان هنه چقدر فری شر جی ببن انگاوا بریندار ببن انگاوا اشتسایوان انگاوا او بخواه برچاویوان برادریوان پشمرگه گیلال گلوان پشتوان بروان تینا کشتن تاثیر کمازن سروان جدید کرن ام بینن یعنی هجمار امازن گل
پشمرگا و گیلاجی که تراومال گلوان پیدا به هیه یعنی چقا مرو شروان بجی مرو نکاره وانشتا خود دور بکن اندازان سال 1908 ده حتی انها ارتشیصا PTSD یعنی پست تروماتیک استرس اوردر رسمی حتی قبول کردن بگه ویجی گلک شرن سر ویتنام دست بکر که گلک لشکرین امریکاش ویتنام برگریان خاطکونه گوهارتن تک بیاخب زاروک و معلومات خواران کاربون بکن گلک اگرسیو عاجز دبون شر دکرن آن جانا خواه بکن الکل و افرال و درمانندن دخوارنج بکن جانا خواه نکی چارت سر بکن و بونه پرسکریکه که کلیم هستن لیکولین گلک هنه سر لشکرین امریکا افغانستان عراق جی هجمارا تراومال گلوان نابرا 30 حتی 40 پیدا بده يعني او جي هجمارا که مثلا لو ما جي تشتكي گلک نورمالك و هبه چاخه کو ای تراوما بین عراق هم ببینیم تایبتی جبر که هم آل ساکوسراپی یعنی درمان کردن علاج کردن یا درونی کیمه دکتر کیمن سایکولوژیست تراپیست کیمن جبر وی مجبورن هر جمع دکتر علاج درمان ده وان آلی علاج کردن جی کین بونه و ببینن ایج بو ایشه زده جن درمان ایشه دکرن میرجی زده درمان علاجن این الکل آن درمان انتنین دکرن لیم ببین هجمار که گلک مثلا زده گریدای درمان ایشه نه لدی ساجه بگمان او چاره سر نابک و از هر روز درمان ایشه بگرم داوی او جوک الکل آن نقشه کردن سر دادم و بدن من تخوازه لی نقشه کردن تیب پیدا کردم لگوریا جمعتا زانستی یا سر ایشه کار دکه او پیشنیار دکن که مرو هیوی نزده 10 جارا حبین درمان سر ایشه آن این ایشه دینه بگیره که زده 10 جارا مرو بگه ریسکه که تیلیکه که نخوشی که دینه پیدا بگه یعنی مرو بخواب فکره هیوی چند جارا مرو جبو درمانه که آسپرین آن ایبوپروفین آن دیکلوفناک آن درمانه که دینه دگره ان ویدره ببینه که سر کووید یعنی آل پاندمی جی بگمان ایک کسین کو تراما بودن تاثیر کمازن واکر ولی کلین ده سال هاته وشاند نه سال چوی هاته وشاند داویت ماه 12 من لکانتاجی متخصص دانیدن کار کو پشتی و بریا و پشتی ده پاندمی یعنی کووید توجیه کووید 19 تاثیر گوهرتنک چه بوده جرا پیش 2019 این کس عملی کلین گیوان شکن پرسیار لوان کربو و ما 2020 دوا پرسلوان که چاخ دما که پاندمی دست بکربو و بینن که هم جن و میر به تایبتی نخوشین این فیسکولوژی هم بیجا 120 دیده کنه چته هری بالکش و متستار اوه که آلی فکر رامان خوکشتنی دیده پیدا بیده میده یعنی نه تنها کسی تراوما گرفتی همون که به تایبتی کتنه آلوزیه که او گلک زحمتی دکشین ده تایبتی که او کسی کش خواه نخوش مشخواه تایبتی این تراوما گلوان هنه او هی زیده تر دبن یعنی سال 2019 الساتی 26 کرد بود جانا فکری کشتنه دیده لیم دبینن سالا امیر سالا 2020 یعنی سالک در باز بوه الساتی 30 دبیجن نهاد ده فکری و رامان من خود پشتن کردنه و گل جنا هنکی هز کتره هم ببینن یعنی اجماع ده گل کمزن چوه حتی 47% جنجاره کم بجاره روزه جانات فکری من از جانا خود باوی بینم به هم گلم پری ور سر ناسینا پست تروماتیک استرس سودا یکا یا اکوت کو دست بید کن و هیوه که ده مرو کار چاله سر بکه یاد نجیا کرونیک پیدستی کو پشتی 3 ماه دوم بکه مرو بزو جه آزاد نابه جه روزگار نابه او یه هری که وستاوه شفت سروی تشکل یاد نه تشکلک به ادهجک چه به او مرو زول وان پدی در که و آلی کاری بکه آلی چلاکی آلی نتنین کارن باشتر چاله سر بکن لی یا کو زده به کرونیک یعنی دم دریج دوم بکه پروبلم زده دور بهره اب ببینیم تقریبا کم زده امریکا یعنی استاتیکی باشه لوا جواره تازه پارو بکن یعنی تقریبا 107 امازن امریکا یک جاره که
بویره که رو بیاره که تراوماتیک بنا نایو معنی پیدسته ولی تراوماتیک بنا تشخر ایشکاری که یه نفر شکت شده که دونه جوان صدی هفته ایکو جوان خود یک جاره که تراوماتیک نه جوان صدی 20 نفر شکت پست تراوماتیک استرس او دادیک نه او حوجه آریکاری پروفیسیونل برکو تنه نکار بکن یعنی کمتن امریکا تجمار بکن تقریبا 5 میلیون کس مازن نزاروف تنه مازن نقشه وان نابرا 18 حتی 25 سالی روبرو تراما بونه آنده بید یعنی تقریبا 103 جواک امریکا همیازن جواک امریکا تقریبا 40 میلیون کس هیا جن زیادتر نقشه پیدا کلوان پیدا به و حتی نهاجی همون کسی بیشتری شب ویتنامی بودن 130 تراما کلوان هیا و هیجی و این شهر دنجی نهایی استاتیکنا 108 و دسترجیل مرف ورا کرم گمان هیا تقریبا کم زده جوان 100 کسات 49 کس پیدا بینن تراما بکردن کسین کو ایلیشکاری کردن بریندار بودن 131 پیدا گلوان پیدا کرد آل جنسی و شکل دنه تقریبا 123 پیدا کرد هناك برينداريان دني وكا تشغلين بسيارة عندنا صدي شازده وهناك دماغه عن جفته كان سيلها كده مرس بفاضة بدأته ونكو صد بين حتى هريكي أردهج عن كاتاستروفين خوزعينك أو زيادتر أو كيمتر كاس بفيدستي بكبن نهال مجهود شدبه يعني تاني ننا خوشكا وصاكو ببیجن ای قوت بهش فن خوش نکبه ای نقوت به ای نجهاتی به او بید کبن او ندرسته که کو تراما تسری مرو مجیو سترکتور ما تقریبا هنک سیستم هنه او سیستم تگوهاتن یعنی سیستم آگاهی داین نوا هجراده نوکده اب کلیمتی ای زاروکایا زاروکا که تراما دیده آله ملتچه که ببینیم او مجوی نرماله او نمی‌کنه. چون آله مل راست ببینیم او در دوره‌ای آواتی یعنی کالنتر بود. یعنی در دوره‌ای ببینیم یعنی کالنتر بود. به واسطه که مجوی زندگی خود کشیده. یعنی او مزنیا داره چون آدمی ملتچه که مل راست کشیده. مجوی کشیده جبر دوست وسط کامای نکاره داره. يعني بتعرفي جلك جيل مركز المعتمد مجهول ودي تتكلم كان يجي انت كل خيارش هنا او نخيارش نورمال حال راسته او ما كنت هنا في هنا ما كنت بتعرفي المسيح تتكلم او تتناقش بما تفسير كمان خليجانه مجهود انها تشدبه قد مجهود بر جاوی خود تشتك در وقت قومت سريمرو ام پیشی ویب جاوی خواه وی آگادانی هسته ام دکرن کمیجو هی تسیره که مزن سر چه نبوده پیشی دچار کارتکس لکارتکس شروبت که اف چهات سره من از برادم از بسکنم از برخوابدم و داویه آل شکل که دینه تی آل هیپوکامپوس دیسا وی شروبت که وی بویر شروبت که ویشتی وی شروبت کرنا وی هیجا هدیت جم امیگدالا جی نووندا هستای اموشنال یا دنگه یا دویگو آن هسته اولوی داره هیجا مره برسه بوده از چه بکن از برام از ببینم از بترسم از بجرخم از چه بکن یعنی کتیش تگو ساده پیشی جدر وقتی جاوی خواهم دکرن بچه کارتکس آن هیپوکامپوس چه امیگدالا پیشتی هر امیگدالا پیشت را برسه بوده آن ام سکنن آن ام درادن آن ام سکنن ده پشتی کو اب بویرا تراما ده سره مره اب زستیما موجوده که اونها مجبورا شروع بکر تگو هارتن او زستیم وکا بری نامینه دبینن هنگل داره شخونا که هر کورتکس هر هیپوکامپوس و ورا امیگدالا او از دیسا نشان بدن پارشه بگرم بگم بینم هنگی اوج برچاوی گاوت کرد دیرک سواست چامیگدالا
يعني ناتشا كورتكس ناتشا هيبوكامبوس تايم ميتا يعني او سراس مالي اميكولا تشي ودرسي يعني كشتي التراما ديتا أساسي تبدي نفسك كاسة تبدي تستريجي كده ويوينا يعني أنتاليو راشن أو نادجة أو نكسة أو ناتجة أو هذه لاقية عن نظام سوريا أو يكسي وكويت بينا أو بير تبر تابعي وتعمل كده تبر تابعي ونافندا تستوي نافندا تستوي وبلك نافندا تستوي بكذا حركة وقت نافك على الجزء منطق نافك وده كل درجة يعني البرك الزين أو أضعي يجيب جزء عن كده يعني شوفنا نافك عرفت نرافق الذي أعرفه أو دستين برك تجوا كمان هذا كده سلبي بريء كده دستين موجود برك تجوا أو كش مدرسة وعندي يعني بكرة بيجي بيلا بكرة كش نابك وهك وبحجز على دخوازه ساخت درسته ویلچی به سلامتی به لمجو گوریاوی نکاره که کنترلش دستی هاتی کرد. لبیگو من آله تراپی ده yani آله درونی تراپی آن درمان کر علاج کردن درونی ده به آخافتن و هنک تکنیک تراپی ده دکارن وی مجوی سیستم دیسا بگرین و کبره ورگ وارد. يعني او در فتره هاتی اثبات کردن به پسیکوتراپی مجبور بخود دیسا تگوهارتن او سیستما کو بری درست بو ریکو پیک بو کار دکر کنها ریکو نریکو پیک و درست کار نکه ام بکارن درمان بی علاج کردن و بی سایکوتراپی دیسا درست بکن کو جهر کورتکس هر هیپوکامپوس جهر امیگدالا اینجا فرد با آن نحوجید بترسم کس نرکب یا آن از نال درکت نحوجید بترسم نایج بیر کردن لی کنترل دستینه پیوست اوه هر دم از بیجم مثلا تراما نه اوه کامش بیر کرد مثلا اوه و ام کاربن چاره سریه که ببین چاو از کاربن ویز استعمال بجی خواه دیسا کنترل بکم و کنترل بین دسته میده خونه بینم ندسته میده ترسم ندسته میده بجنتم ندسته پانیکتم ندسته میده خوارن ناخم ندسته میده تند بینم ندسته میده ناخوازم کسا که بینم ندسته میده از شرمه دکم تخوازم پا بکشن ندسته میده ام چیکن ام دخوازن گلک متودن تایبتی وان باوریان دیسا بشکنن دگاوا او باوری چید به مجوج دگوهارتن یعنی ام جانا گاوام تراپی چیکن ام ارته دا فیلم دکشیدن دی فیلمی ده ام ببینن هنک جی اکتیف بین و دیسا کار درست و ریکو پیک بکن یعنی تراپی چه امکانات هنه گلک طبیبی کمان امکانات هنه لها اگر یک ام شخصی توازن آریکاری آن بکن وانا باختن هنک متودن CBT cognitive behavior therapy هنه متودن دنه هنه به جواکی و گروپ نوا هر دبن او کسی گو او جرسات سریوان دبا آریکاری و بیگ مانجی یا سومین چی علاجه medication یعنی درمان سایکوفارماکولوژی یعنی درمان دروناسیه او جی تایبتی پسیکاتریست باندشتا باشسان کیجان روانته کیجان نه تاثیر باش نباشه به تایبتی که هر سیاب هر بکه یا هری باشتر چه به لبی گمان لکردستان اینها هم خوازن باکور کردستان باشور کردستان بجی مخابنه وقت دولت هم در فتو امکانات متنه بون که هم گلک دکتورا پردوه بکن و کار بکن و کار بن هاو کسان خودی در کبن او مشکل که هری مزنه لدی ساجی امکانات ها دیم سروکسن ام نکار بن تشتکی جی بکن پیسپوری متنه بنجی ام دویجن چقا تشتکی جی نکن دیسا او کسی که تراومات ها بونه وان بریدار نکن پیلوان خمید نکن یعنی جانا دکتور نزانه علاجه که خراب دادن نزانه شده عاده تراپیست از نشاره زیر معنی پروفیسیونلم بجم که باس بکت بچه گوت اگه باس بکت هم بینه خراب کرده یعنی یکی که کاره به باسی تراما خواه بکن اموی تراما رو به رو بکن دبیش تابیلت به قوت به جبو کار به وی چاره سر بکن اموی تکنیکی ام نشاره زیر بین ام بان نه پیسپوره تراما بین ام آلی کاری بکن که کنی نمیدن پرچه نوال جواکی به جیانه خواه روزانه کار به باش در باز بکن یعنی او belki şart işçileri peviste. Terapinin metodu ku kartinin
دەبێت ئالێ لێکۆڵینی هاتن سەرکردن ئالێ ساینتیفیک هاتبنە قبولکردن gelek tecrübe hebin ku rast ev metod, ev terapi durist e û alîkarî dike. Yani em dibînin ku li terapiya ya psikolojî û terapiya bi 200 heta 400 terapî şeklên terapiyê hene. Lê ev 200 heta 400 terapî şeklên terapî tam esasiya xwe ya alê lêkolînî baş nehate îspat kirin. Ji ber wê jî em karê metabetî ji bo Kurdistanê bibêjin şxayna psikoanalîz em bi şexsî dêde cognitive processing terapi yani cognitive terapi tê wa tê em nexweşên xwe re ser fikr û ramanê wan ser hestên xwe û çawa karibin hine jiyana xwe bi livantinê xwe biguherin behavior biguherin em ser wê taybetiye dikin. Gelek metodê din jî hene lê taybetî ew neke. Lê terapî ji ne xwes hêsan e ku hûn birinin niha li vê grafîkê de ew cihên ku hinekî nihal medê çepê hûn dibînin gelek kesên ew zêde reş jiyana tenduristiyan sistemekî tenduristî gelek ne baş li Afrikayê dibînin heta Iraqê dewletên dinê li alê dinê jî dibînin ê kesê hemî herî dewlemend li Amerîka û Ewropa û li Avustralya me. Yani imkanetên tenduristiyê jî û sistema tenduristî jî bêguman mixabin girêdayê derfet û imkanetên ên diraviye nexweşên herî zêde li Afrika ne li Asya ne lê dewlemendên herî zengîn li Amerîka û Ewropa ne Avustralya ne. Yani ew guhatinek e yani bi Afrika bibînin bi milyona kes weke li Kurdistanê jî ew jî nexweşiyên derûnî derbas dikin. Ez niha hinek filmekî kurtayî ser wexte hebe bawerkim heye ser karê me li Duhokê em bikin ku em wê derê çi bikin û paş em karin dikevne guftûgoyê destûra we. After war, we have a war, we have economical problems. So this all thing make a big problem, psychological problem in my country. So I want to become in this program and get master degree to help my society because really need too much help. And as well, I have 6-year experience as psychotherapy, and I worked with survivor of chemical attack in Halabja. And actually, this is why I decided to participate in this course. Of course, this field, especially trauma therapy, is really new in our society, and we cannot find it in our universities in Kurdistan, and this is new. Because of that reason, I decided to participate. The big opening ceremony took place in Duhok in October 2017. The wide range of guests reflected the broad base of this unique academic endeavor. Representatives of the United Nations, the Kurdish government, the participating universities, and political institutions from Kurdistan and Germany were present. For the first time, this kind of international cooperation took place in the region to pool academic and financial resources. The Ministry for Science, Research and the Arts of the state of Baden-Württemberg financed the startup. The universities of Duhok, Villingen-Schwenningen and Tübingen staff the wide range of experts on trauma therapy and have developed a curriculum that is modeled after the European Master's Standard. Training trauma therapists is a dire need in northern Iraq. The Daesh reign of 2.5 years in the region did not only destroy houses and whole villages. Hundreds of thousands of people have been deeply traumatized. Around Duhok, there are more than 500,000 refugees and internally displaced people, but only one psychiatric clinic and 6 therapists.
The Master of Advanced Studies in Psychotherapy and Psychotraumatology wants to educate sufficient therapists to meet this need in the near future, at least to some extent. To apply for the MA, students must have a bachelor's in psychology, medicine, sociology, or healthcare science. The study plan focuses on the theory and practice of cognitive behavioral therapy. The professional requirements are designed according to the Regulation for Psychological Psychotherapy in Germany. Due to the participating institutions and teachers, the program is a model case for transcultural transfer of knowledge. Professor Kiselhan has treated war refugees from all over the world for 20 years. He teaches at the Corporate State University Villingen-Schwenningen. Dr. Ottman has studied in Germany and now teaches in Duhok. These are the basics for the development of our curriculum. But we will change and adapt once we realize that things are different here in northern Iraq. For instance, there is hardly any understanding among the local population of what a psychological illness is. The theoretical part of the master's studies covers a wide range: clinical psychology and psychopathology, cognitive behavioral therapy, ICD-10F diagnosis, psychology of culture and identity, trauma and post-trauma therapy, to name just a few. During the whole course, IPP master's students are obliged to perform therapeutical work. One stop, a clinical setup in Duhok. Students sit in therapy sessions and discuss the cases seen with the therapist. Depending on their prior experience and professional background, they take part in supervised therapy as well. Supervision and intervision of the students' therapeutical work are also mandatory. It looks like circus training, but it's not. Students find out how they deal with multiple challenges at the same time. How do they assess their own capacities, strengths, and weaknesses? What about their self-perception and the image others have of them? Self-evaluation is a recurring and important part of the IPP curriculum. Quite a number of IPP students have been exposed to war and violence as well, just like many of their patients. Dr. Kaiser is teaching a very important therapeutic method: narrative exposure therapy. She joined the international team of lecturers for the first time in spring 2019. Before I came, I thought, in a place of war, you expect young people to be kind of disillusioned, maybe a bit hard, maybe broken also in their own personalities. So it's a really big surprise to see that these people are so lively, so engaged, so empathic and warm. The NET therapy visualizes good and bad events in the life of a patient. In the therapeutic setting, the patient can work through the emotions of those events. Due to their own experience, many of the students know exactly what their patients went through. They bring, or the personalities they bring to work, will enable them to have two qualities. One is the intellectual capacity. The other one is the empathy and the compassion they show for the patient. So it qualifies them to become very good trauma psychologists. Yeah. One of the many refugee camps around Duhok, tens of thousands of displaced people and refugees from Syria and Iraq are doomed to live here. The IPP students know these people very well. They have been coming to the camps for 2 years as part of their mandatory practical work. Detailed knowledge of their situation and mutual trust is part of the basis for potential therapeutic success. This man suffered for the most part of his life with very low self-esteem.
This, in turn, caused the people around him to label him a stupid idiot. Before joining the IPP, Ziad Basha had worked as a therapist for 8 years. In his therapy, Ziad Basha uses visuals and narrative exposure therapy. We practice here, and we found it very effective because we used a lot of emotion, and we used a lot of body sensation, and make them to confront with their problem. And we found it very effective and helpful. Our patients, when they give us feedback, they tell us they're like it was changed. Before I came here, I had problems with self-confidence. Now I feel better and relaxed. I have good in my life and think about the future. Most of these children never had a happy childhood. Instead, they had to suffer war, violence, and the loss of loved ones. But when the students from IPP come, there is joy and laughter. For a brief moment, they feel what childhood should be like. Alam Yunus is a mother of 4. She treats a number of children in this camp. For 2 years, she has met this girl on a regular basis in the camp. But today, something happened that Alam Yunus did not expect at all. One of my teachers explained to me that when you love someone, you can give them red flowers. I love you, and therefore I bring you flowers. They are related to spring in our region. After the meetings with you, I feel very comfortable and more confident, and more in love with me and other people, such as my family, my friends, or the teachers in school. You give me the power to do things that are more positive in my life. So far, the transcultural transfer of knowledge has worked. The reason? The students were given the choice to choose in the field with the patients what helps and what doesn't. Dr. Kizilhan told us, you decide, you do the research, you cope this program and this Germany way and European way for the treatment with your culture, with your society, how you adapt, how you cope. It is like you make this for this society a special way for the treatment. In a few months, the students will deliver their mandatory master's thesis and take their exams. The most important thing to me is I'm occupied with very new scientific approaches in dealing with psychopathologies. And also I can share what I have learned here with my friend that they hadn't chance to join this program. So it's a good chance to spread what I have learned here to other people that work in mental health sector. So I think this is the most important thing. كان هداويك وبيت كلك تراكستان فات أو كت صارت بدنا بعض كت حتى نتورك وشندان يا رجال كمان كلاش من بنات جدا يا فتسكت كله ودوال تكذب بعض كسر ورجع حتى فاضل جرى تشترى بكت هذا كاربارا بيتفاعل داويز كده مثلا تفكر ان تركيز دوت سكيزوفريني بيرهد يعني تشتاد بنا تشتاد برشاوي داوي وقت اسبرا خيب ما هدي دي سبيكر باوري تشي بو دكتورا بالغالوي بو داوي جو غاوا از دكابب دچم دارك سبيه دارك هيا بروي داري
آوکه بروی داره و آبی از رو مشتیمه و از گلک حتی تشبه کسک من ناترسینه ام دوینه و تایبتی که زارو کده که مجی خو خیال خوده جیه کی پاراستنه و اولکاریه چید که ولی افقط نه اهلقه داریا شیزوفرینیه یعنی تشتی که فضاییه تشتی که نرماله که گلک ترس که لوی نکارو باخته پشتی هیده مدید که تراپی به تکیلیه به باوری به درمان به علاج کردن تن پسیکوتراپی پشتی ساله که و دید یعنی گلک راحت که سالا 2020 داویه که منوی دید چون گلوی گوچانی باش سمیس حتی خود نزد که گو خیرت چون به نگو دکتر از خوازه به هرم درسم انگلیسه یا از خوازه میرو باشتر بود یعنی جیان وسای جیان گلک بینه گوهارتن خوندوانه ما ای گروپا یکیمین که هنک جوان نهاری برنامه ده بود او سالا بوری خلاص 28 کس پشت 3 سالان ماستر در باز کردن که نهال همو کردستان جی دشخول ما یک شرط اقدام بود گلوان که اون ده ماسترین یا اروپا آلمانیا و انگلترا اون خلاص بکن دوید چخواه هندک 4 حتی 5 سالان ویدره بینیم یعنی نابید اون خلاص بکن و اونجیش کردستان در کن یعنی بوی ماستر و دیپلوما اشعبه ایرو کارن همو اروپا ورن گلک کیف آوان جوره که وان بگیرن وان بشخولینن حیبا معاشه شاد 11 وی کردستانه هم گروپا دوامین نها اوکی وانا نخلاص دکر امید و داره شهدوان رسمی دستوان بگیر یعنی اب گاوه که دست بکید تشتت خوازه ببیجن مشکل کردان این تراوما کارست خلاص نابن و نکه مجدیرو که حتی ایران لدویم ایدی دست بکن ام پروژن دو بدروی چه بکن جبو شارزه ما این کرد خوندوان زانه دکتر پیشه لگل مهبک و ام بخور کار بین ایدی آریکاریا خلق و ملت خوان بکن ام زمان وان بزانن چاند کلتور وان عرفادت وان زانن که آله درونی و پسیکولوژی پسیکاتری جی ام شارزه بن از بارم نه حوجی کسین در باورن آریکاریا بکن آنم کارن آریکاری جوان بستن قوات شوندره مته زانه و شارزاری دوش شوندره گله کرد وره لی گاوه که گلک بچوکه یعنی از بارم گلک نشا جمارا گلک حوجه ده آل پسیکولوژی و تایبتی تراوما درونی آل لیکونی هم سر بکن باشتر تی بگی جنوفیم بکن آل دومین جی گلک پیسپو جمارا حوجه نه یعنی هم کارن 1000 سال دین جی لیکولی نه چه بکن هیجی هم تاثیر بکن که تراوما کرده چه پیدا بید چه هم دیده کارن آریکاری بکن یعنی میدانه که گلک فیا گلک کارن پترپتره که مراق و زانبون هده هم کارن دیده پر لیکولین سر بکن هر وحاجی اینتا دیسیپلینی یعنی نه تن شاخه که تپی آن شاخه که درونی هنر لازمه موزیک لازمه ویژه لازمه که بحاوره تایبتی که مدل که نو چه ببه به مدل نو هم کار بدن آریکاری بلاتی خواه بکن ایکو کتنا آستنگی نخوشی رو تراومای نوسا گران دیتنه که جان جانا مرا بپاجی باور ناکه که ارتشاد نکن میکرین سپاس کنز بو دار کرناوه که پرسیاره و هبه جی که خوش مرسه بدن انها دیسا کنتروله و که کنترول پیوسته کنترول دمه تکی ابراهیم فرما گلک سپاس ماموسته دست خوش ساعتت خوش اولین که دخوازم پرسا بکن لی هگر بخوازم نرخاندن بکن بکرتی نرخاندن لی پرسی خود کارم بکن جبو پرسا هم کارن دستی خوراکن ماموسته از پرسا پیشی بکن مش برکو پارجی من لی بابتین تاین سربی مجاری گودار کربو لی جبو که ریل بر مناقشی از رکن مجبریم دقل که پارجی من لی تماشا کربو ای سال دیسا جی گاواکم او دی من دیتن از کتن بالتسیراوی لی هون پسیکولوگن اب کسیم که پسیکولوگ یا جی پسیکیاتر بن هرچند پسپورن و پرورده یاوی دیتن فلان بیوان او چاوا خوش باندورا وان کرنین که او دبن شهدوی چاوا خوشوی باندوره دی پاریزن بله دوات فیلم سال طلبه مجی خوندوانه مجی دید ام پیشی شخینا تئوری و زانستی و تکنیک جی منفر بکن که خواه بناسم اون کینه ما هفته که ده هفته وان آنی آلمانیا ما گونج کردستان دور ببینش که گله کرد وان بدره بیتش بیت هبو از کیمه از کدره حتمه کی جم پرابلم از بی آتس دیدم کی جم مشکل جی متکن چخواه از باش خواه ناز بکن
و هندوره خود از آزاد و از آرام بم حقاس باشتر از فایده جیج نخوشی خود بکرم بدنوان فایده بکرم بگمان به سالان مرا پرد به هنه تشتار مرا کارد مجی خود بکره یعنی او دا پروفیسیونالیست لما 20 ساله از بیش شغلی دکم و جگل دولت دنه وک افغانستانی افریقای و اندنه نخوشه مهنه و مثلا کم زده و جواک کرده اینی حتی سری وانش لباس نه بنیلی فرقنه رواندا بنیلی درست نه ببینید چقدر کمالات مرد بخواب بجید داخل چهارده چون کردستان او کس مدیتون گلوان رونشتن نکه حسن بود در کنار دیگر خواب بجید آن دیگر خواب بجید لی بشکل پروفسیونل مرد خارجوان دیگر خودی یک problema pe naše mora da dođe nešto odgovoreno. Yani čak to da se stagunji na to što je papir da ga reka u sada. Pa da se da pa da pa se ni posila na paše pa da vim to je na paše na pa da na paše na da mu. Onda da na paše da stane na paše. Az garvezi da je hada da ni au na problema ne. به آل موجود جامعه problem داشتی در کنار زمین داوی به فکر نیست چون دراوی ولکن خواهد شده کرده مجموعه یک فکر نیست یعنی کجا که در سالی سالی جمعاست جمعه را بجای فقط در سالی بمونترن بدیست داره به پروژه نیست از کسی که کول هم بری وکچه زونشتمه از چه کارم امپاتی بکنم یعنی خودیخ مشهور نوی بگمان از نکار برکو یک از نهده سالیمه یک دو اوتشنات یسره من انا از تخمین دکل چات یسره لی از هایداری خانه بم از اوتشتیج مرا ببیجه وک رومانه که مجیه من ده بفلیب بمووی او فیک نیوست برکو از نلویده من ندیتی از باوی علی سوپرویژن یعنی که ام تختور اجی ام درس تنوان یکو پرسکلیکا وان درتین آنچی نخوشی وانده دبی ام کاربن وان دور بکن او یک کاربن وان یک پسیکولوگ انجی یک پسیکولوگ درونی هر دانتی دبی بخال جن دکتر روزانه درونی این دکتر روزانه بدهشون که اصلا بکنه. من جبور چه پرسیدم که ایستم نوال بشتری مده تنزانی پاش اما کی خواست به تجارت بشه مقابل میشه ایستم او کسی که مثلا درس ما بالمجموع بتستخدمه من كاسي تلفين كل شيء هو كان ناس كتب الزمان في الإسلام يتشرف عند كاري كولونش في الدعوة بشتري وبري هرشان يسمي ناجي نبيته أو تشرف في كولونش اللي نرجع يعني بشتري أي جناب سنتمي مثلا أو جناب في البلد هذا ترتبه جبت بنابا روشة ناصي ده راستياوية فيزيكية راستياوية دروني الودري تكلمنا كوكي أم نه بروفيسيونال مخابن يعني أم دور ده جمرة دبوا كقرمتشية كيكو مهشيار ده كجبركو برانيار روشين كو هاتية سري بحزاران جنين دورات داعش كده بونا قرباني هرچند مواكا نوشة بيستي بجي ما نجي يعني إذا قاوكا ويد بينين أم قسمي بجي وكا تدبجي يعني مجي مجمرة شراكية كتشيركا قسمي بجي أم ويدشين يعني من وكم قلت بارجي من تماشاكل إيسا وديسا عيني باندور ممكن جبركو أزدنا بايروش كده ملي أما بكابوك تباس كده كي باش تجيبوك تسين مينامات ونتفون قاوكا مروف دردين كادبينات فريد سبيل مروف داند المسافة بيخنا وقو بجردين يعني أنا عم نكار بكتن تيجي كار بكتن إذا هو باعتين كرم بكتن بأي مخلصنا أصلا من قلبه أو كثير هو تلاويه كل أسبوع بكل زمن استراتيجية شو دستوريان بكل كلام هذا أو زمن شو دستوريان كلام في ضربين عايشان أو قبيلة ذاتنا وضع العمل ضروري في صعب مستعد دربارة كذا هم من جاء هاتي كذا هنا تقولين هاتي حتى من فيلمي هم بيجناش بكردستان تاني جبوا ولاتين يترجي هاتناك شان درونية كبراسيج عجيبة مروف
اشارت و او که درونی د فیلم چی سوژ دکرم بفرنداجی ببینه او قدیله در نکت نظرو که هر چیز تمنه که بچوک تبوجی مرو دبینه گلو او درونی چوانه یعنی او جن قدیل زارو که بدارتنی آن آنجی او که چه دا پیش کردم سپاس مستم نها مجارون بجن راستی که لک تشتکی خمگینی و استراتژیه یک او که چنکو دسترژی لوان کرن بخواد نخوازی پشتی و دسترژی زارو که وان جال داعش چه بون علی سیاسی حکومت عراق هجی بجا او زارو جوه کو بابه وان داعش تروریست مسلمانه به او زارو کشی به مسلمان دایتوانجه از دیه یعنی دوباره ترور دوباره تراوماتیک جخوا به زور هاتی روان دسترژی کریش برکو از دیه نهاجی حکومت رسمی دبیجه کود خوازی زارو که ترگلته به تیجی جیل کو گویا باوریوان یک ازین کار پراکی مسلمان آنکه که مسلمان خودی در کروی مازن بکرد یعنی او علی سیاسی اجید چکی پیوسته یعنی علی دومین اولان از دیادن هات شتی وصل زده به وصل حجماره که مزمن نهات یقین بکرد برکو از دی بلی جناب و گله کند زارن تنت رو کار از دی به جنبونه به از دی مرون کارش دربا به از دی او که وان شاخه وان میرن شیخن پیرن مریدن او بخوجی نکار محاورم زوجین و درواجی زوجان گلوان چه نابر حتی نهاجی دیرو که ده او کسی که دیجی وی شرطی درد کردن یعنی قبول نکردن جاری جواکی دهاتن درخستن ندهاتن قبول کردن لنها علی داعش فرمانه که نورا بود وزیرتیا یعنی سروکاتیان باوی شیخ به تایبتی گوت نفسه که تایبتیه پشت 800 سالی متشکی وسا ندیده لی نابد که دین جی زرار آن جزا بدوان کسی که بونه باریان که سوجه وانتنه یعنی بریاره که تایبتی یعنی از شخص بلکه سی چجا جایی گل شیخ رو نشتمه بریاره که او بریار حتی داین که ورنه قبول کرن گچ قبول کرن تشتکی پیروزه جبو جواکه جبو تندرستی جی مگلک پیوسه بلکه کلک شبه اون باور ناکن بریاره که او کچه مدانین آلمانیا جبو آله درمان کرده علاج کرده ندبر لالشه باب شیخ اختیاره که روسپیه که گلک پسن و گلوان که چراد بو این وان ماچ دکر وان پیروز دکر خیرات نوان دکر و تو هم گلک سر کفتینه سر بلنده که هم بری بلی هاو قطشتات سری و دیسا ون هاتنه بگو من اون دیسا جا اندام جواکا منه و سری تاجا منه او جن هاو قد کتنه کرو پویه که هیجانه که گوگلک جوان نکاربونگریه خود کن بکن خیلی نخوابه و دکتنه لما تقول نبي وسام قالوان انت تخبر قالوان تشتكى بهم على كاري لكن للودر تجيشتن ديسا ناس خدي ناس نامنه يعني انسان كي بين ناس نامه قالك زعمت بيجي خدي ناس نامه خدي تشيكيا غرداي جواكي او جواكشي وقبول يعني او جرافيكا باولو ببين يعني علي قبول كنا علي جواكي قالك بوسه وجبو ماجي درمان كن علاج كرنا يا تروما حسان تر حتر daha ya ev keçen ku zaroke vanj daişi bune ezdi kabul nakin man zaroka pejin keç karin verin le şengalu do ke gelek baban melana aktim çmon kabul nakin yani on hamu kurdun baştozan yani ade kültürji problem heye ne ade dini tene bence tamam jinamen ravandın yazanın destelejici pekirne işte ati serevi yazanın dedi saji ezina kabul dikin يعني أجي نفسكي إحسان هركس نكاره يقول يعني جوابن أو مزناتيك حول جاي قوتك مزنة كملوك مزنة نقول يمن لدجا ونكارن ده من هبية بكن أو زارك داعشة از بوقافك مزنة كاره يعني أو تراديجي جدية يعني كونسبتك نهاتنا نا على حكومة كردستان نا على إزديا ونا حكومة العراق تنا كل وان زارك خديبر لی دایک از دینت خواصی بگر مربوط آخه گلک جوان مجبور وان زارو کن خال نهال آفرین الحسک لروجابال موسلون دلتری هیچتون لگاویان نهال گل مربوط آخه لی او دایک شماره دبیجن انداد ناد اوزده کسنه اموال درمان کن علاج کن عادت تراپی لدهوکه
و دویژن زانم او زارok داعش و زانم چانی سری من و مال باکم من لحاله بدن دیسا جه دایکم yani او زارok دیسا دیگوید که متخص او زارok گم بکن yani tişte îro em dibînin li Kurdistanê tê diyarkirin ez nedûyê baweriye demek ku hikûmeta Kurdistanê êziyan Iraqê kartin van kesa xwedî derkevin ku bibêjin em dixwazin zarokê me gelme yani ev carayekê me ji bo wan nabê ya projeyeke me heye ji hikûmeta Almanya ku ne kes hene gelmene beşar wan xwedî derkevin ku em tarafî wan ya ne çareser ya zarokê mezin bibe zarokê du peşwas kılere davalı ne ki sen cevaplar belki çi dersi dedi ben daik çok travmatik buna orijinal aslında bu daik bütün stres eder o stresi bir de berbat eder o da ki stres eder bu dumana ki gerek nasıl ya o zarokê jî tecrübe travmatik eder ki ve nihayet projeye kaydettiğinde bu banzaroka anvere xwedî derkevin û dayîkeran xwedî anjî hemû derkevîne devletê oyotî an rojhilatî rojava û li vê derê xwedin aramî em serkar dikine eşkere têjin em sekretera dikine ew zarok kîbin divê dîsan wan xwedî derkevin derka însan ew dayek çi dixwazin bikin êzî bimîn ne êzî bimînin zarok çi olê bin ji bo me ne pêwîst e her dem pêwîst însan paşî kültür çand û tiştekî dibin insaniyeti beriye her çeşitli. Ejber ve jinhal Almanya henek derfeti imkanı henem hevit kin pişti maha şaşan henek biyar verin dain ve zarok şekilde daki xwe karbin an Kurdistanê an dereketine yuvan vere xwedî derketin ale travma ev jî divê du û dirêj wan vere xwedî derketin yani takriben 5 sal heta 10 sala ew zarok divê merû li wan xwedî taybetî derke alê pedagojî alê dibistanê alê sosyal pedagogîk alê psikolojî ku karbin jiyaneke xwe ku fêk bikin ku lê li Kurdistanê bimînin ew ê problema bêjin yani kesek wan qebûl nake yani rastiyeke me Kurda jî heye yani çiqa em hinek rexnê xwe jê qebûl bikin em her dem jî neha xwast vicdanin em berî ne kesê xwe ji wan hez nakin problemên olî civakî divan 10 salên 15 salên dawiyê de li Kurdistanê zêde bûne yani ew bandora radikalizma İslamî û ya cihad û ya Daişê ne derbayê Kurdistanê mane em hene heremê weke Helebce wan canan tişta dibînin bawer nakin ku Kurd karibin tiştê wisa bibêjin lê dibêjin Kurdên Alewî ji Dêrsimê beşdarî Daişê dibin û Kurdan dikuşin êzdî hinek kesene beşdarî Daişê dibin miletê xwe dikuşin yani tenê gel min hepê 100 kes nav hene ê bixwe Kurdin bixwe nava Daişê dene û bi seda destdirêjî û Kurdan kuştin hani ev mişkileke civakî heye ev jî me travmatîze kir lewma dibêjim ne alê siyasî dibêjim ku ez bixwe zanî bin miletê min bixwe ev kesin ku min an civaka min ew bixwe jî tarûmar dikin hinê gelek pir lêpirsîn mijûr me dike pêda bin ji ber wê ev mesela zaroka gelek meseleke hesas e gelek ya dilîn û xemgîn e dîsa jî em hêvî dikin em ê alîkariya wan dikin ya çi destê me werin bikin kî çi dibêje gelek spas mamoste bi mesajan jî hin pirs hatine mamoste pirsek wek pirsa par hatiye bi taybetî ji min reşandiye sirkûbiyê nabî tu berse bide behsa problemê xwe dike wek tedî par jî hevaleke me ya jin pirsek ji te kiribû me müdaxele kirin got xwîş kamel textorê belaş digere xuya kesî got textorê belaş digerim dîsa hatî yekê ji min re hevalek zilamekê ji min re bi taybetî mesajek şandiye dibêje carna ez ji xew bi deng şiyar dibim û lêbelê ji ber ku salên olî de gelek tiştî tune lêbelê gava ku ez şiyar dibim piştî wê ez bi xwe de hesim ki êdî ew ji min re bûye tiştekî normal yani gelo mirov fêrî wan ew tiştên post travmayê dibe ya na yani mirov dedî mirov xwe adapteyî her rewşê dike însan benî adem tiştekî waye xwe adapteyî her tiştî dike xwe adapteyî şer dike û dijminayiyê dike aştiyê dike aramiyê dike gelo mirov adapteyî vê rewşa post travmatîk dike yani Öyle neler bir zaman neler karar ama neler karbide ve o biraderine sözü kavna dünya yüz biraderler ve vakıfı bu yani bu da neler prosesler yapılacak ve bu vakıfı bu şekilde meşgul ve derbat
وبزنك وبزنا قوة الضغط تسجيل أكثر أمناء بلا قوي درست بس أنا في أدوار البروبلم فينا كهذا تسجيل بالنسبة تسجيل بالنسبة أو الدبت في الدنيا جواب نجم لو تجيب تنجي يكمل راح تقدر بروبلم فينا اللي هيجي سنتون هذا هيجي أشتار بدن عن كلام هناك تستحيل أو تشتري تسامع بالي باقي تستفيدين باقي هذه فعلا خشر كلنا يجي تفهم يعني عرفت ثاني هاد تجري داعش الشر وإشكالية وتشتري نجي لك لأن بمعنى إنك باش تشيز بكاني هرجان تختاري كار إنك تشيز كي كاراس أو خوي داعش كاركس بس نوصل نهاجي روبار إيش روبارجي هذا كيما بنختير رجالية أصلا يا إيدجي كلام كروبار سلام وريز جوارا دكتور اگر در فت میدی 4% پرسد من بکیمن و برسفت خواجی بکیمن از زانم دکتور یعنی اجی دمک دور دا زودت وک ورگر از کار دکم پرسا من نما پیسکولوژی یعنی پیسکولوگ کو کرد با یا عرب با و پیسکولوگا که یکی ده ام بیجن آلمان با یا انگلیز با وار رولی ورگر چه قاسی دلیزه دوار تراپی ده یعنی از دبینم اوکی نها یکی آلمان هایلی ورگر اگه کارت کلی اری پرسا من اف ورگر دکاره هندری اف انسانی نخواش بگینه اف پیسکولوژ پرسا منه دو دیه کنگی اندگارن ببین اف کس جویره لازمه درمان لازمه یعنی از بشینم تراپی وی درمان جویره لازمه از بشینم جمع نورولوگ دکتور عصبی دکشان حالت دشینی درمان جویره لازمه ایدی جلسه ایدی اخافتن نبسه لازم از درمان بید دشته که ایسسیه جی شیزوفرینی پرسامن هر کس که شیزوفرینی ویره به عین وقتی دجی تراوما ویره هیا پرسامنا چاره اف پروژه که اون چه دکنی لدهو که تشتی وصل مراد کاره یا جناب تد کارن تشتی که وصل روج آوا هم بیجن کنسیپت که جبو روج آوا یعنی شور جی تشتی حوجه براستی حکومتی که آلمانی تکارن تشتی که وصل کنسیپت که وصل یعنی آلی کار بین یا پشتگیری بکن اف بون پرسیمن درسپاس ترکیبش ترکیبش که لک اکتیوه جبرویم جنابی ناستکن سپاس دیاره کدوی کاری دونه که شارزنه علی ورگر و یکی آلمان به ورگر کرد مثلا نخوشیوی کرد هناك شرطن ورگریه هنه یعنی هر کس نکاره بو ورگر اگر هناك تایبتی زمان باشسانی به یک هناك گوتنن این آلمانی آنجی این طبی هنه پسیکولوژی هنه کردی تنه آنجی کردی هنه نخوشه من مزانچنه تجربه بیجی نخوشه درونی صدی نوت کودن باکوری نظام درونی چیه لدی ساجد ببید بشکل کی کاربی ترانسفر بکی کش بو تیبی که هیچه آله شکل وانی رونشتنه تایبتی هیا یعنی دکتر آله پسیکوتراپی گرکنه هم بری رونشته بن هم نشون سه کوشه سه انیشک یعنی سه انیشک بن کو مرب کاربه هبی بینه و ورگر بچه که هنه کل پاش بن نه روله که مازن بن ببرا دنگی بن لیل کول یکی آلمان دکتره که پسیکولوژی آلمان به جان آجی باشت به پسیکوتراپی خلاص ببه تقریبا 10 دقیقه 15 دقیقه دو ورگر رو بافه حالا چاندی هنک جان اتشتنه ناگیجه آن نفهم کرن کوالی کلتوری جوی پسیکولوژی هنه شروع کرن و شروع کرن او چته و واتای وی نخوشی بگوت چه مانیاوی چیه ام دویدن گلک نخوشی اون زانن یعنی عالم جیر گلک پیوست بزنی گلک جیر خون آن جیرم خون به یعنی هر یک بده جیرم شوت یا اند شوت یکی دکتر آلمان چه فهم که ویش نجام دکتران علاج که بیان بیده الکل بدخو
دائما دياري هسته كما emotional يعني على فيزيكي جي ديار كرنا فيزيكي والزمان قالك بيوستك او ترجمه بشكل كي درست ترجمه بك وقالك سراراس خاطر شونا نخوش يعني نبيجا نخوش تبيجا سليم ديش نخوش تبيجا إلو از نظام تشي قالك بيجا از نخوش خوا من نايا إلو كيفا من نلتشي يعني جبركو باشتي ولا تليشتن البسيكولوج قالك فر ببا للشعبي ورقات نقرنا فهمجي نكا قالك هر دم لنخوش خود متسابقه بلغه يعني از نخوش خود نرم لي از دنگي ورقات بيستم يقابا كواز بالا خطان ادما ورقات او نخوش من نجد بوك بياني وك خريب نابرا من نابرا ورقات و بسيكولوج تيك بيوند يك چيز بل تيوندي نابرا نخوش و تختور در ون بابده لنخوش مرة بيوستا ورقات مرة نزيده بيوستا ورقات خوازم ترجمه بك بقرننا يعني قالك شرطي ويانا قالك نفسان مثلا نفسان چوارونه چاب هبره باقن چه گوتن هنا حتی زنکوت پرایبه که کدامه که ما ولی کارت کرد ما تایبتی ورگر پروردت کردن مثل که چوارونه چاب باقن قالك زمان هنا اردو کرمانجی قالك گوتن این چکتنن بهم ولی هبره باقن چام کاربن 20 نخوشی خود بین ماسکری ماشتن آره کورتای کارن سر ببیجن کنگ علاج مدیکامنت آن درمان حوجه او گردای شخصیه یعنی مرد شنی کار بیجه سرارات های کسی که تراما به دیده ایدیت علاجی بستینه که خواه که گلک گرانده هیچ خواه نکه سری سبی حتی ایواری خواه نکه خواه خراب ببینه گلک وستیایی به کیف های نرگجی به نکار بیج جانه خواه نورمال بمشینه گلک آزابی به عاطس به آگرسیف به آنجا نخواه آن کسی دن بریندار بکه یعنی جانه قد نبن کنترل بیه اینگه به ایلاج نبود دیکو دی ساجی بجا از کارم جانه خواه کم زده کار سر بکم از باش بلینج بیره ناکم اینگه مرم کار سر بفکره چاقه ایلاج داینجی گلک شکل ایلاج هنه آنتی دپرسان هنه نورلپتیکا هنه این ایشه هنه ای خون هنه اوجی کمیاساله يعني چاخه از وی کمیای دبن موجوده خازم سروتونین نوادرگی و دوپامین شکل کی وره کار کردن میگه ظالم او تاثیر باندورا وان علاج الاف چت که اول موجود چت که جبرویجی دبه دکترن تایبت ای سایکاتریست ای سایکاتری ای پسیاتری او وان درمانا بدن کسی دن وان درمانا نه جنا دکترن مالی آن ادنه ددن او ندرسته برکوجی فهم نکن ای خواه دادن آن ای شه دادن یعنی او تایبتی لازمه کسین تراما به کار پشتی تراما خوش برکو تراما خوش چاره سر ناکه تاشیش میناک دا هاو خواه شرم دکه هاو خواه او تشتیاتی سروی نکاره به شکل که دمشی خود چاره سر بکه امکانت هاکو به بشت سفرین یعنی جبه دنیا چه خونا ببینه هالوسانسون ببینه کسین شت سفرین جی جانم بینن که ده پسیکاترین گرتی دنه جانا الوان دخن نقیل وان دکن جواک وان دن اوه شیزوفرین جی کارن تراوماتیزه بدن لی کی جان پیشوره درمان کرن پرسیارا پیوست بلگی اوه یکی که شیزوفرین و تراوما هر دو جی پیرا هبن پیشین کاری تراوما علاج بکن برکو تگیشناوی تنه تشتنه برچاوی دنگ تینه خلق پیرا خبر جنا دبینه تشتا دبینه جبروی دو پیشی شیزوفرینی بشکل که وره چاره سر کرن داکو مرد کارده هنه کی و نکنیزی که تراوما کرد لی که شیزوفرین به تراوما نای چاره سر کرن به شیزوفرینی تکراره چاره سر کرن او جی پرانیاوی مقابل زده علاج حوجه سر سازیه انستیتوتا تراوما و پسیکوتراوماتولوژی لزنکوه دو که بگمان هنه کسی می روژاواجه هنه یعنی جانا که امکانت هبن کسی روژاواجه نه هم تخنه ناوی کور بیبید که روژه که کارن بگرن کاری املاط خواه بکن لی سر مثلا اولکاری نها دولت این آلمانیا دولت این هنه که چکی آستنگ نه پروژه که نیویورک و لندن هنه سر روژاوا ام تکلیه دنه و جیل هیوین دجا کنگه که دستور رسمی دستور ورد دایم ام کاربن هنه روژاوا هنگه او سازین گریدای زنکوین این روژاوا ممکنه تشتیگو سا فکره پلان جانه لی جبرکو
ام گریدای دولت کار دکن به دستور دولت و گارانتی اولکاری تنه به ناشینه پروبلم بوده یعنی شخصی و کرد از کارم هم روزا ولی او نوی پروژه که وصل مزن او قسکس یعنی نهال لدوه که حتی سال چوزی صدی هشته پروفسور مج امریکا انگلترا آلمانیا فرانسه داد اموان نکارن بشینه روزا ولی او ناچنه روزا یعنی او کن ناچنه روزا ولی یعنی مشکلی که پروبلم که اولکاری دوده که میوید که روزا که باشتر به بگم من روجاواجی دوید شتى صاحبه يعني شرطه وزارت جناحي ما مستعج بلكو الدولة كي مخصص بيش وزارة فرنسا يا كاري دربة مداخلة كرج بالرياض بالرياض يعني قام بالخبر مرشان كنت تشتك بسرية من كارت باريس يعني سر التيامك أو جيك وهاي كو خطر سر هي تو خطر قريب شيء لتشتك بسرية من كارت باريس يعني أو تشتناجي هنا ما مستبد دستورات السفرسا اخبار از خود شکی بجم تعاموجه بکر رولا ورگیر و ترجمانان تراپی یاج دانستندنین نخوش لگد پسیکولوگان گلکی گرینگه یعنی نتنی کارکی وهای کو تکنیکیه نزان از ما مستقبا ما هتودیت ما مستشتو کارت مشترک بحث کرد یعنی بویرک واه ترین جانب بویرن واه حساس تبامدکن از شوم جنگ گرتون شش ماهاجي تجاران او شاندبون نخوشخانه پسیکیاتریک از جنی که نرم جنی بمن پر نورمال خویا دبه بيشيل سالون ازوي مثلا ده هدوه بين باشي بسيكولوجي هذا البرن فلان بيبان برسال سرجني كي دك اجني كره وردگرين جني جمره وردگرين اجوان وردگرين اصلا نرم تشتك يعني بانا جدو فهم نكرنا جنكا بسيكولوج وجنكا نخوش جدو فهم نكرنا باشي من يعني اجربه دي بيجي ما فيته هي طبيعي ايه مش بس تاتيا من دهاش بالكو الدهات الناس كرني ما فيته هي مداخله بكي تبيش دقاقي بروبلمك هي از تناغي هشم و بو مجاب سكولوج لقوت مدقاقي تلقاري باش خانه بيرا وشيج مرا بيجيش بالكو تشتك هي عقلي مناغره جوله فيجن كي خوستي كوري خو بكجه الشاش ما زين كده نورمال فيجن كي انا بيجم ليه بمن بعجبات من بري خداش نكي بتزي مجرى قلت مگو تخوستي تكوري خو بكجي غاوا بوليس هاتنا مالته مگو هذا بيجي قونا كيكو قو من لاوي خرافان قوم كتل تواليتي مدرسة خوكت مقول داوي خو بكوش مجيد ناطق من در حال جنكاب سكورك لو مقول ستوب مقول جدو فهم نكريا وافجنك تجار شاندي انا خوش خاني افجنك ناخذ لاوي خو بكجي فيجنك يعني خوستي ببيجي از لاوي خو ناطق كي ترجمان بو وقتك بوليس سكرتير استرمارا فيجنك وي ترجمان جي فهم نكريا جنك بويجك بكارانيا او بويج تبيجي از بسر لاوي خو بمرمجي از ببرنادم نابيجي از لاوي خو بكجي يجبروا الرولات ترجمانا قابلوا التكنيك ويست كنت مداخلات ممكن نتني حركه التكنيك قابلوا التكنيك في مداخلات وضوح الكولوج او شيء باش تعمل الكودين التكنيك الثمانيه هنا الكولوج كده فهمت الكولوج وقت الناس كان وقت راس 80 في الناس هذه ميكا غير شيء باش يا بصلاه التجربه هي امثله ممكن تقول أنا قلت ترست يعني مرة زمان تيجي ترجمة بس يعني ما بيجي بس عندي وضعي ولا يعني قلتنا خديت أبوك زي مثلا ترست ولا قلتنا كنت جاك وياك ترجمة بس تشتغل إنجيل يعني بتحاول يعني أوجد استوريك حوجة الورقة يعني لما جينا يعني هاي تكتر بلا ورقة وتاجي تيجي على التركيب تكتيشي أنا بوتمن تاجتي أنا بدي مريض أنا لسه باش ترجمة بك عن ترجمة كورة فهم كرت على درجة زمانة النفسي ما كرديش نهاو قبلش كتير يعني أوج مشكلة كبروبلم كان يعني كردية كأكاديميك توانا بعرفي أو تشتكيش تفهم لكن يعني أو زمانة راسي نهاو حسنا نواجه حسن أورتاش حسن كرم كبرى باش ماموسا باش جان ماموسا إبراهيم ماموسا برس يعني حياما بريجي نهاية مبردة دحفتي بريجي قادر صواب بنادي سمن هنكي من بحث كريجا تخازن بجري في قسمه يعني في بشي هنكي يرشي دوان
ویدیو که نشان ده هنکی به انگلیسی بون یعنی کم تگیشتم گر که مهندرات دیت بچه تام تنگیشتم کارسات وکی بوبلات وکی کارسات یعنی تشتی وسا گشتی و مزن وکی حلب چه گابا کچه بو او طایبتم بجن لباشور يعني الدنيا جي ام بيجن الي كاري برو بدري راكر بشتي هلبت بحثا تراوما يتكن بحثا شهر سريه بحثا درمان ويكن و فيداويه ام بيجن اوج تشيبو دي سال باشور بجاري لهمبري ايزيديانا فيك تشيبو ايريشك تشيبو و بجاري بدسته داعش تشيبو يعني هم او تجربه كو دناوا يعني بشتي حلب تشيبو هم زويا مراكم او تشقاس بو تجربه وش بو بلات دادن يعني قركرنا كدن إيريشة كدن هاتا جبو إيريشة كدن بوكي أم بيجن تجربيك وتجربة بيكانين وديسا مثلا كوميك هوندنا بدنا كوميك هون كدنا أم بيجن أوروبي تشون ميناكا يعني هم ألمانيا وهم جي أم بيجن قركرنا كل دجي جهويا هاتا كرن أو تقاس بو ميناك يجي نافردن بجنب تیکلی تجربین و گوهسنا تجربین لسر کردان چقاس کرد و هری داوی مثلا بلکه به پرسک جدا د لکه کافه ده اف فستیوال فیلمان کردی یا لندن دور ده ما مثلا گلک فیلم بون بلکه فیلم بون گلک وان سر حلب چی بون گلک وان سر ازدیا بون ایریشا داعش هلبت لسر بنا یا دما ایریشه بو یا جی وقت تراوماتیکی وان انسان بو اف مثلا ده هنر ده خویات که سینما ده پر خویات کو مرف پر جی باندور دگره اف باندوره که حسیه باندوره که هشو میجی حتی باندوره که بیجن وکی ملت مثلا ام جی باندوره دستینن اف چقدر به کاتارسیس چقدر به دل پیش اوتاندن گشتی پرسامن وها بو ایجا يعني مرف حتى مرف كان مسألة بينا سرب يعني مديا جباكي ده حتى بيج مديا مصن دجي وكين وشة قابت بكارانين أو ديمن هنا فطراف هنا مثلا شخصي وان ده هنر شخصي وان السينما هذا مرف كاره بكار بينا وكي أرشيفك سكرك سباس يعني بيجمان حلب تشادجي لكولين هنا نك بندوان ماجي لكولين سكرنا نهاجي بشتي حلب تشاجي أو بشتي حشتي وحشتا حتى نهو عن فالجي تاعنا نابي هيجي نفشانو هيجي صدق حتى سي بينج تراوما الجلوان بيدات يعني زاروكي وان يعني تراوما عن فال وحلب تخلص نبوه مخابن ويدا ماجي حتى نهاجي بيساجي تختار الماء عن ليكولين كيم سر هاتنا كرن ليلغوليا شرطن جهاني غوليا دجن evidence based يعني ليكولين ساخلن بن درست بن بوكاربي علي نابتوي ولا تيجيشتن هم كرن كيمن تاني مناك بدم چاقه 2014 ام چون کوردستان الدوكي اونزان هرما دوكي 2 مليون کس تقريبا دجين وده مجي مليون حتى 2 مليون بنافر هم شنغال هم روجاوا هاتونه وده لتاني 25 پسیکولوگ هبون 4-5 پسیکاتریست هبون نهاجی دو که دیده 6-7 پسیکاتریست 2 میلیون کس 6 پسیکاتریست هده نها قندوانه می خلاص کرنه بونه 30 کس لیش بود 2 میلیون کس ابتر نکن یعنی آلی ام دبینن درمان کرنه یا تراما یا گله کتل حلب چا نهات یه چاره سر کرد تنه چه بو آله هنک شانس بیجم آن باشی هنک اولکاری باش چه بو پیشتی نوتو سسیا و حکومت ها چه کرنو شرکی مزن کوریستان باشور کوریستان دیدتنه فقیده که گلک بازن چیزی دیدتنه او بلگی فایده جکن لیش خلاندن تراما و تراما ترافی چه بکیل چه دبه سلیمانیه هنک مرکز بین تندرستی هاتنا وقتن البیلی هنه لكويا هي الحلب جهنة لصديق كسيك استرافي بنا ناب يعني بتشتش مكيم شو هيك كانت ترافي بنا لكامبانيا كمازن بالسر تراما حوجه تراما چیه الدكتور من هاتنا مشاب مثلا
لدیسای عالی کمیونیتی عالی جواکی ام چوا کاربن به تراومای کلکتیو یا شخصی بلکه تام املی کار من چاره سر کن لبه تراوما کلکتیو ام چوا کاربن نکی چاره سر بکن سر شنگالجی یعنی تجربه کارستان یا جنوسیدان لگل ازدهار دم هبونه نه تشتکی نوه یعنی شنگال تنه یا داویه بو یعنی او بخود جیروک خود آن دیروک خود باز هفته چارا بکنم تشتی از آنم آرشیو من لیکولین کنه چقدر نه 38 جنوسید نابرا 630 سالی ده دیتنه اوچی نهات نچاره سر کن یعنی جواکی دبی ام هنکی وانشتا زیاده سر بسکنم چاوا کاربن آلی کاری مداد بکن ام وان کار اساس با پیشی قبول بکن ام زانیدن تراما چاوه و ام به هوره سیاسی جواکی آگوری ام کاربن آلی کاری وان کسان بکن یا قربانی که هنکی کاربن چانه خواه رای کوپلی بکن ام ورن افجی گردای پرساوه یا داوی سر هنر و فیلم و بلگه فیلم بگمان بلگه فیلم هنر بخواد تراپیه که گلک مزنه که مرف جه فهم بکه و بشکل که درست مرف ترانسفی ملت خون بکه یک تراما ناس بکه زادی به چهات سریوان لدی ساجی پرسپکتیو جه ببینه کاره چهات سر بکه درسته کاتارسیس چید به دجوی کاتارسیس چید به دخوشه که دنجی چید بکه یعنی به انگلیسیشن secondary traumatization یعنی ترامایا اتاپا دوامین یعنی از بخواجی تراما نبیم از وی فیلمی ببینم استنک بیشم از کارم تراماتیزه بکن یعنی اوجی مسئولیتیه که او کسین هنرمند و فیلم ناس و چکر به ویجی هنکی پرورده ببین تراما چیه جلسریه تراما چیه کلکتیو تراما چیه و فیلم من عجبای چه باندور سگرینه بکن بگو من از کسر کنابه جمعیت اکوان اخراب هناك فيلم قالك مدينة قالك شاش ما از وام التجار ديار نذكر جبركو هنا فيلم هنا جانا دماويجي نعرفه هنا تشتنا تخوازم تابو بشکنه از تابو بشکنم دوی گاواز وی تابو بشکنم دبیز نخوشه که جدر نخو دبیز چاره سر بکن یعنی او مسئولیت که هنرمندیه طبیعی بگم من هر کس آزاده چه هنری خود پیشکش بکه اجی بخوجی آزادم تماشا کنم من تماشا نکم دست باورم که از بخوازم به 100,000 کس وی بلگه فیلم من تماشا بکه به هر دموی بلقصیار اشوارا بکن چه باندور سملات بکه چه جفر ببه و چه ضرر جی ببیجه بکه او پیوست او مسئولیتی که از باورم کرد گادک آویت ندوی واریده هدی پیشکتنه که لی خواستنا من او کجار جارانجی شکستن پیسپور درو دوره خوشی تخنا ناوا وان پروژه نه کیت بلانشت مثلا یک اکتوره که هری ناسه بله نه سر کولونیالیسم و پسیکوتراپی و دپرسیون دوکومنتاسیون که آمده که نه ساده که واره شرزاریا وان که بجام بیها باشی که چا باشه به پرسید بکن چا باشه جبر که اتخاذ پروفسیونال شد که کو ضرر جی کس نبینه و بلگه فیلم واجد درست به یعنی او باور کنش به کلمه کرداج او تشتکی بساجی حوجه پیوسته سپاس ماموسته رمضان الان از بار او حوالی منه که سرفیز کو یکی جه پرسی بگوتو از زنینگه هاوان زنینگه که راسته یا اوش خود پرسن که کو زنینگه هم زنینگه که راسته و زنینگه کردیه بقاچاقیه تنه فرقامه و زنینگه که فرمیش برکم سه چهار زنینگه به هفره مدس بکر یعنی تو زنینگه هنده 16 حمده ماموستین پروفسور دوچن دیتنه کوارم به هدور اخرد زنینگه هم او زنینگه تنه فرقامه او که ام دیپلومه که فرمی یا دولتی نادن ام سرتیفیکه رفرانسی دیم به دیپلومه که فرمی نادن زنینگه که آلترناتیفه اوجی چه بگه بخیر که رمضان کرم که برای حد شتی روش باش از دوزا لیبورینی تکنش در و ما جبر وکی مزان آلمانی شتی ده قدر فکرناش در و ایا و مجبور چتناش خورا بکرم و دستی میشی جوانه نابه براسی دکتر جان دپرسی من هبو یک جوانا ما مثل سیدو پرسی و حواله کی دنجی پرسی او از نما دپرسیم لی دخوازه کرنه یا براسی جنابه تک براسی گلکی تزانای دوی بشی خود خویانی یعنی نه هر یک دوی پروفسور جی تبواته گزانای بشی خود نه گلک نه از برکرنی بونه پروفسور جنابه ته خویانی براستی
تزانستی جی و تگلکی شاردای دوی بشی خودش برولو از بهیویما کو جنابت هگردمی تهبه ایوالا توک خلکن یوتیوبی چکرانا جبو ما کردا براستی جبو وان کردین ایکسین از آنا سرخو ببیشن از وقت مروبه که خوبخشی اگر کشیه ما آن بالمانی جرد بیشن فویا و فایبری فویا وینا و گله کردی ما آنا که دست بکارین خوبخش کرنه فاز باورم اف بشی وقت جنابت آنا که ماموستی تده آن دکتوری تده و گله کی آلیکاری بده ما بتایبتی ام کرد ام دوان وارانا ده ام بیشن ام هجارن جینا ام جوا کامه جوا تکی ایلی اولیه فاز بارم و افتشتانا و گله کی مزنگین بکی فهاگر دمی تهبت شماره ولو خلک یوتیوبی تومار بکی وقت زنجیرک امی گله کی کیف خوش بید گلک سپاس که رمضان بو کسی فهم نکنه از بیشم که رمضان در آلمانیا اندام اتفاقیه خوبخشه یعنی کاری اتفاقیه بده نه تنی آگرام بده بریم لاوروپا اتفاقیه او کسی که یک دوچون آلیکاریا خلکی دوچون هاورا خلکی دوچون روشک خرابش کنه کرم که ما مختلف بوده. من سپاس که زده تایبتی نکار بیشم گلک سپاس با پیشنهاد که راستی گلک جیبه مثلا هر دم وقت و کار و شغل مرو تایبتی و شغل من پروفسیونال علمیه صدان هم یک کلینا تیمه که زنکوده دو کلبه داره لی او پیشنهاد از این گله خب بکرم همه حال بده بلکه هم کاربن تیمه که حال بده زنکوده چطوری چه بکن یعنی او چه دوید ممکنه سپاس مامسته ایجا حسین و دریا یکا تو شنسی خو مامسته کرم که از مامسته دریا مامسته از گلک سپاس کم یعنی جارن گلک هجانه از دوازم بپرسه بکم مثلا دناف جنن کردستان دا تایبت یعنی لدر دورا من همو او هنه مثلا دبیجن جن کت یعنی کتنا وان وکی تاج بحث کرد وکاب آلیکی شیزوفرنی و وکی نوبتین ساره دبیجن ویاوی در واسطه و دوان دما داتی مثلا دبیجن او جنک جنی بوده یعنی جنیا بنا ویژن که یعنی جبا جنان چما یعنی ام ویژن جن کیه دولت میره جبا که یعنی جبا افسانه جنا جکوته یعنی من هنا کی خواند لپر نه او یعنی از دوازم نخواندن تجل سر کسی سپاس زور سپاس باس از کتنه دکم او واسه سارا عن اپیلپسیه لبخونه اپیلپسیا لی نورولوژی تشتکتنه علی مجود تشتکتنه یا دویا کون باسا جن دکن آنتریا دکن او تشتکی کلتوریه علی نورولوژی علی پسیکولوژی تشتکی بوسا تنه میناک بدم لترکیه لکارادنز یعنی بحرارش لپسینک وان کرن گوتن و جیانا خود جاره که جنک پریک دیتیه هرما بحرارش صدی هفته و هشت یعنی هفته و هشت گله کجباره که مازنه دیویژن مزجانه خود جاره که پریک آن جنک دیتیه و بوارا آخیمه بوارا گریامه و پیشته اونده بوه یعنی لی نایوی گوتنی وی هرما بحرارش وصدي حفتي وحش صفرين كان تركي حموش صفرين او تشتكي سياسيه بل يصاب لا تشتكي دينا يعني او تشتكيش كولتوريتي تشانديتي جن بارين ديك متالوكا ده هنا تشتينا برچاوي وانج بالكوشكوي كولتورينا لام تشتي بين موجوده ديتن وجه يعني ديتن بچاب وجه موجوده هنا جوهرتن شد هنا كسنه شخصان دبیگن هناك سیه کرش دبیگن کابوس يعني رشی رشی هناك جنا دبیشن انا هناك سنه بوارا داخل لتكس بوارا ناخل او على او شيزوفرينيا لي او كتنا اون باستكن تایبتی هناك الجل جناز دتره لي نخوشين ان تراوماجي جن ومير aynı dersi nadin جن مثلا زده بكذا زده سريوي ديشه عن پشتاوي ديشه میل زده آتیست با آگرسیف به خواه آن کسی دینه بریندار بکه یعنی بلکه او تایبتیه که جنو میل هیه همون نخوشین درونی صدی صد جنو میل نوکه بودنه اینی نخوشیه لی سمتوم و چلاکیه وان نوکه بودنه
لأن همو دنیا دبینن آله دپرسیون هجماریا جنازه دپره لسبابا وی چیه؟ سبابا وی جی نه تنها کردستان اروپا جی بلکه باور نکن آلمانیا صدی سی هیچ جن کتک و شدت دبینن تندی دبینن yani نه تنها کردستان او بلکه او بشارتی دکن دوری استاتستیکی دکن ایل کردستان اشکالات کج بکو کلتور او قبول دکن yani jin û mêr ji dîroka xwe ve heta îro li kîjan dewletên ên şaristî jî hûn bibînin ne wek hewdinê ne gîştina astayeke hewdin zilm û zordariya ser jina her dem zamettir bûye lê înca ev jî bi hezar sala ku wisa dom bibe şikl û bersivdanê jî tê guhatin kültûr jî tê guhatin kesekî ku gava travma dibe ê zilam çi dike di çil kesekî dilê dixe jin çitke xwe çêre dikirî antene dibîne dikeve lê eynî nexweşî sebeb yek e hani kurtayî ew simptomê jin û mêr alê nexweşiyekê neyekin cin û perî û nizam çi ne ew tiştekî kültûrî ne tiştekî zanistî ye ne tiştekî elmî tiştekî wisa tir ne lê milet wisa diaxive îja jî bawer kirin bike pirsa dawî nebire ev bawer tu dikarim mikrofona xwe vekî Mamoste ez hemû kes tiraf dikim êvar baş. Eger te karî bûye kameraya xwe jî vekira baştir Ya mamer mamoste ev sê cara ev piştî ez biştî ez lê müsait be. Tamam. Gerek yok da vê carê jî ez mamoste rastî jî ez ê ber xwe dikevim. Proje pêş. Mamoste pirsa min mamoste rojhilatana vî bi giştî taybetî nav Kurdan da yani tundî şiddet وەکە چندێکی یعنی گشتی ئەم بناو ژیانێکە فەودال دا مەزن دەبن چقام بخوێنن شی ئەم زانگ باش بخوێنن ئەم ماستریش مخابن ji ber got zaroktiya xwe de me travma derbas kirine ew niha dewam dike derbasî zarokan jî dibe wênekê ez dixwazim yani ne got jiyana me çandê de jî û piştre jî ji ber got çawa ez bêjim ji ber ku ew desthilatdar ji wê zilmê serme dikin ew giştî ji me re bê tramvak ez dixwazim vê pirsê ku kurtasî mamoste yani vê tramvayê miriv karî çawa derbas yani dermanê vê çi ne yani huner e mamoste got yani huner e xweza ye çi ye yani pisporî ez dixwazim bersiva bixwazim mamoste êvar baş gelek spas mamoste bi destûra te ez bîrayînekê yani ez tiştekî bîr bixim gelek hevalê me ji sala çûyî ve dersê te godar dikin ez ban ew peyv şaş fam kirine ew ne travma ye travma ya jî travmatîzm tiştekî dine lê gelek hevalê me dît ê rojava jî pir dibêjin tramway alaveke veguhestinê weke trên û qetarê ye lê travma tiştekî dine peyamek ji min re dît paşê min got gelop şaşî telafûz dikin lê peyamên nivîskî ji min re tên edên danim ku peyamên nivîskî de jî dibêjin tramway mamoste keremke û tu karî pişek veya jî pêş yani çima emîn nizanim navê wê bibêjin tevê manê ku hayê me ji me tune ye ku ev nexweşî nava civaka me de heye gelo ya ew gotin ew bêje travma yani ew ne mişkile yani kî çi dibêje kompîteyê bigîjin bes e lê ew bêjeyên ênê ji latînî yûnanî tên êtîpî tên bi xwe jî li dewletên Ewropî jî ew 5 sala 6 sala pêkar 6 sal pêkar têdî Freudinekî bas dikir yani newsa gelek kevne û gel me jî bi şeklekî dinê bas dikirin basa tirs dikin reşî dikin xewnî dikin yani îtiraf dikin şeklekî dibêjin lê gotineke taybetî tune bû ji ber ku tip û psîkiyatrî civaka me de mixabin îmkanat tune bû ku tê de mezin bibe yani ew îmkanatek tune bû li zimanê Farsî de mesela heye zimanê Farsî de gelek Ibn Sîna û Razî û gelek doktorê wanî kevinar lê berî 1200 salî vê nexweşiyên ên deronî gelek mişgûl dibûn Ibn Sîna dema xwe de 15 nexweşiyên êşê ku girêdayê psîkolojî ne peyda kir û çawa dermankirin were kirin ji opyum dest pê bike heta reqsê û dawetê û muzîkê yani ew hêlê ceme mixabin ku ber xwe nebûn civak dewlet ji ber wê jî şaxê me zanistî û tipî wê dinê çi nebûn ji ber wê jî em marû mikirin ji van tiştan mixabin
سر پرسیارا که باور راستی جی بخوشی برسب دا یعنی کچه کم جواک که فویدال و دستلاتر بن حتی جواک که وصابن او جواک و شیدت و تندی جی هبت لی از وک پسیکولوگک آن زانسته کار ببیشم تنکاری جواکی بگرین لی خوب بگرینه جنارت شدت کتن نکه جبر کو باوریه کت درست هده تزانی به انسان بشره جن و میر وک هون لگل خدای عینی یکن ام گونه نکن ام خداری نکن ام گل خود دست بکن یعنی همو گوهاتن جواکی بشخصی دست بکن از حتی بجم هیوی بکن برای جواک برای گوهاتن اشی از پیرا پیما گوهاتن جواک نای گوهاتن جواک به کسات گوهاتن یکی دو اساسیت به کمک یعنی او باوریه که جدید گره که چه ببه که یعنی از چوا لاشه خواه خونه خواه زارکه خواه از بیشینم از لیخم و از دزانم گاوا از وی زارکه چون دوشیده تیپه بکم از شخصیتیاوی بگیرشکنم از پاشروجاوی تونه بکم یعنی از دست خواه پاشروجا زارکه خواه چوا تونه بکم خانم ابینا من به دلی من به از زارو بخواه بها پار بکم فرقا منوی چیه یعنی ذهنه که مرو منطق نیزی که ایوان داشته بکنم لگاوا کو از نهقیه سبب چه ببرد چه به یعنی گره که مرو بویجی نخه آرگومنت جبر کو دستلاتی یا دجمان سر من هیه لما جدوی از تندیب زاروک و مالبات خوش بکنیم نه قطع او نابد یعنی او ندرسته شد اساس گره که هم چطور فهم بکن جبر کو دستلاتار و دجمن تندی المدکه شیدت المدکه گره که هم زیادتر قدر آزادی و حفاریه و وکویه وینی و دوستانی باشتر دل هر بکن ام نبین وقت دجمن خواه دجمن به ویه که من تراماتیزه که ام جد بنا آلته که دجمن نخواه ام جد دجمن خواه نخراب لما جی بره نکی متبرگی و شرطی مکن یعنی که سرکردریه من کرداجی بین وی ظلمات دستلاتر آدم پرورده دید ببین مزن ببین فایداریه دید ببین نحقیق کره بین و نحقیق وانحاد بکرن و بید نوا خود وکر برادره که مکو کتارزیست نوا خود حلال زلال نکربه پاپش نکربه او سرکردی می چوا سرکردی کلمه بکر سروکاتی کلمه بکر کو جواکه که آزاد روزه که بو پیش روزه چید یعنی ابن خود دست بکن یعنی از نکارم جواکه بگویرم دست کارم خواب بگویرم معلومات خواب بگویرم ما گوتو پرسا داوین لیکه که رمضان جی دست خوراکری از دوری بدمیجی لسر وی گوتنا تا خوش کت گوت هوالا اینجا من دخوازم جواتا خو بگوهرینن قوتا و او قصدونه لیون کارم خو دورا خو بگوهرن وکو مستقود در دورا وده کسی که تعدیل جنا خود که کسی که تعدیل انسان دورا خود که یک عالی فیزیکی جوی قلستر کسی که تعدیل زارو که خود که تکیلیا خوشی خود بکن بوی آوایی اون مکانیزم یکه حقوقی نوا خود داتیم گواکو هر کس تکیلیا خوش خود بکه پاشی قیازی قیازنا احمق بم ازی بفکر مزی بیم نو افانا حمویان تکیلیا خوش خود کش برکز جنا خود قیازی خو بکن انسان ازی دبل شلیخستان جنا خبر یعنی بوی آوایی مرو دکاره سوسیال زختل سروام که داو کمرو جواته بگوهرن لی مرو نکار اخلاقی هر کسی بگوهرنه امنا بسپوره وینه لی اون دکارن تکیلا خویا جواکی جواب رمضان کرم بکن ابونوک ملای دی ما مستعم شیره تاکل کردیم شباش از جیه این شب دریا پیشکشی مخصوص سکی بکم مدیته کو ماموسته ابراهیم سیداد بیجه پرسا داوی بگو اب خواده شانس چیزی است چو مالا و آوا ماموسته دسپیکا سمینری دا مدید کو ویدیوه کو وب نشان دا لوه داره ون sanki به تلویزیونه که آلمان رو ملاقات یک بزارو که دکن نه از یه جبر که دیدات خودتم هرتم جمعه بیه پرس و مراق دیویا امباسا شدتا لسر کدان دکن امباسا چین کو امپیده شین دکن لی گلو ام چخاص ایجا جواکا کو ام خطاب وید کن جی کسی کل تماشا دکن ام چخاص وارا وجدانه که چه بکن یا جی گلو ام دمال کوان ویدن ام وان زیادتر بهیس دکن کو خصلت که مرویه اصلا تشتی وصاد فکر نظام چواد بینم بسی نظام باش تنگه و باش نه تا هم بلکه که نگیشتم و دوست از جهه و بده در سوابت
رمضان تلوكاري بساخو كرتي نيفسكيجي كربا خور بشي جلو كتنجي تجاري قدبو جبرت كان كرتي نيفسكيجي بشي هاجر شاشة كده جنون راس بكورتاي كان ببيجم يعني مثلا ما كوردا يعني كلك تلفزيون بين CNN BBC بو جي طوكيو NHK يعني تلفزيون الجهان كسر تنام كويدا من عارفة كردستان بروجه قالك موانا على قدر ونجبوه هناك آقاهين درست بدن بركونا جانا آقاهين بدن نلقو يا درستية وراستية ومسألة قالك جو مثلا تأثير ترانس كانت يعني تراومين نفسه درباس نفسه بن تراومين كون حال كردستان بين بيجين قالك وين نتيجة أو مسؤوليتك كم خارج نصر يا قشتيجي هناكي آگاهی بکن کنه تنه نبرا کردستان تله حبودی که امکانات بدن نیویورک تایمز هفته که ساخت کل مل و دلیل میگل مگریا برا گریا داوی نیویورک تایمز 2005 تنه سال وی کارنه او که بالا که مازن حتی وزارت این امریکا کشان او پیوسته دیگه من هر دم زم نخوشی خوب پاریزم زی آلدنجی کم بخوازن آریکاریا نخوشی خوب بکن ام بخوازن راستی که آریکاریا در برم حوجن پیسپور بین امکانات بین NGO هنه گلک نو آوا کرنا کردستان ام چخوا بخوازن جی هر دم سز هر تش امکان ترفته نتنن لی ام زمانه که وکا برگره که ملاتر ام بانتش تعالی کلتوری چاندی ام برگرینن تابی پر پیوسته گلک کسین کد هاتن اوان چیروکن این داعش و مثل کسین کرد گلک بندمان یعنی حتی او فیلم کش و روشنامه وانجی گلک کسی که مازن سروانج و هیچ پیوندی نبوان رانه هیچ بشکل که تخوازن آریکاری بکن لی واتر نه که ام وانجی نخوش بکن لیم تخوازن باندور اک سروانچه بکو راستی کرد حوجی آریکاری نه و هنه تشت بوانه کارتن لی پروژه از يعني فكر رمان من أبا ابن حوجي وان بن أمريكاري وان بستين لبويا أمريكاري أم روجا كنا حوجي كسر إجباري ويجي مثلا ما عليه درابية مثلا إما زانستية از داوية شروكة كباشدة بيجن داوية مخلاص بكم جلك از علاقة زردوشية دون جلك شو هندسان بوارا خيرين ونزانا تقريبا 100,000 120,000 زردوشي كانوا على بومبي ودري موبای ماله و سال 1637 چقدر که اسلامی هات خارج ایران آن روشلات کردستان چونه ودری پیروان هنه این وقت بره و گلک شارزه بون گلک سانه بون چه ارد پام دکرن آبدانی نه گلک پام دکرن جناروان هندستانی گلک جوان حفصه بید و یا حاله وان پش بو ارده و کرن و اجدود واحدنا خریبن چه مال بره اوگد کن اما نخوازن پاشی پیلکی وان روسپکی وان هبو بانگیوی کردن که پاسنا و حتی کنید بدره هر اما نخواست کردستان داوی گوتن دقا که بنام از سروکی وارا با آفن رالی وارا با آفن داوی اون چی جد کنش فعرده وی ولاته وی هم نکارن ببینن چوه داره یعنی چوک دریجه گوکا برداقا کشوشه اسکانه کشیر بنام اسکانه کشاش ما گوید چه تخوازه یعنی حتی همی بکشن او شیر تخوازه اسکانک شیر دانه ویچی توزک در خس نواوی شیری و گوبر سروکه و کرم که بخو ملات هرس و ای جار دایه زهیر بکه ای مبکشه یا گاز پیره که و اختیار مده چه سروکه که و بکشه ملات خواه بکن تنی تام بکن گاوا بخواه تام کر مده سر چاوی کنیان روی گش بو و دمه نزادی بون شکر چیه یعنی شکر خس بونه و شیر اینجاوی که اون شیرن که اون بخوازن امده داره نمینن و میجوارا بدن شکر اینجا گله کسی که از وان الوری آخفیم اکادمیک همو ای زانستی زانکوی این دیلی بومبی موبایل ببینه این لرده دشت کده هیده وانگو مفهم کرد کش بو جیان ماینه بیتش مرا حوزنه زانستی علم و آبوری یعنی ای هری دوله من ناز انسان زردشتینه ای هری زانه زردشتینه لکردستان جدوی متشتیاتی گیشت دو درج اب هر دو تش جماره حوجنا داکو گام کاردن بدن دولت نتوک ملت هکنه وان شاک مجبر ویجی اب مثلا تراما
kare ve çareseriye pamjiyê travmayê fan dikin, em pê mezin bibin û ders ji fer bibin, ji bo em rojê xwe baştir bikin. Tenê travma her dem ne xedar e anixirabe. Em karin pamjiyê fêm bikin, em karin pê mezin bibin. Gerek spas mamoste Ramazan pirsa xwe nivîskî şandiyê dibêje ji ber ku ew rojnameger li televizyona Kurdî dixebite dibêje gelo medyaya Kurdî beyî ku tadîl civakê bike çawa dikare wijdanekê li hember van rewşên ku tu nîşan didî li hember van yani bovelatê ku tê serê civatê li hember wan çawa dikare wijdanekê ava bike yani medya çawa dikare alîkariya perwerdeyî û şerkirina civatê bike dîwarî. Têkman nehawcî guftugûyeke mezin medya her dem roleke mezin bileyse û wan ji Med TV dest pê dike heta îro bi taybetî televizyonên Kurdî mesuliyete gelek mezin ser pişta wan heye û xwezînek rêbaya hezba bûne zêde û azad û serbest û bu xazina civakê nêzîk hev bikin. Nabêjim bira êrê xistina perdeyê wan jî divêt têkman hebin û alê propaganda û endamekî xwe çêbikine çinkî gelek xwezayî ye gelek normal e. Lê ez bawerim medya tesîreke belkî ji li goriya medyan Ewropî medya Kurda zêdetir tesîr ser û pêwîstir e. Ji ber ku xwendin kêm e. Pirtûk xwendin rojname gerî xwendin kêm e lê medya televizyon bê taybetî risteke gelek mezin zor mezin nava Kurda de dileyse. Ji ber wê jî komisyonek û komergehên televizyoneke tewî hewce ye. Çawa li İngiltere International Commission ji bo televizyonê heye ku ew televizyon û naverokê wan gudarî dikin, temaşe dikin û rexne dikin ew we ne durist kir, ev ne we baş kir. Yani saziyeke netewî ê televizyon taybetî medya hewce ye ku karibin rexnê xwe ji wan bikin bê van tişta balkêşe hejî hebin an dijminîtî berberiye hebûdinê nekin û bi hinek şertên etîk çêbibin ji bo Kurda bi xwe çêbibin. Yani hinek şertên etîkê medya zikirêde hezbekê bê min jî dêdez hezba denê fake news an derewa an nerastiya pêşkeş nekin. Ez dengê xwe nakim ve ez naxim nûçe lê ez dijî dernakerim. An nerastî nakim. Yani hinek şertên etîk hewce ne ew jî saziyek bawerim hewce ve baştir bibin. Dest hoş mamoste. Xwerenjam îro hatin dawiya dersa xwe me dîsa bi baldarî mamoste guderî kir yani ew babet ji bo civatan babetên nû ne û zanin mamoste Profesör Can Kızılhan jî yek ji pêşengên vê babetê ku salana ser dîwarê dixebite yani yek ji referansên herî mezin yê dîwarî ye ji bo kesê ku nizanî mamoste Can Kızılhan berê di dewra televizyona Kurdî de jî xebitiye destpêka Med TV de jî no mamoste ez neşaşim destpêka Med TV de jî Serokê direktörê pêşî Med TV bû. Direktörê pêşî Med TV mamoste bû ji bo kesê ku nizanî pera û zanibin her kesê ku nava civaka dûr ra derbas bûye. Ew jî emrekî berê bû belê. Mamoste saet xweş. Spasiyetê dikim dîsa mamoste ji xwe dersa din de em ê dîsa hevdû bibînin. Haberê sibê dersa me ya Rêzimana Kurdî heye sibê dersa Rêzimana de me hevdû bibînin. Ez peyva davîn dîsa ji mamoste te re dêvin kirem ki mamoste. Zor spas. Zêde serê we neşînin gelek spas kirin ji bo gudarkirina we û gelek xwestî jî pirsê we hêja yani çiqa zamet ve jî em şaxekî psikolojî zanistî li vê derê pêşkeş dikin. Ez jî aynı weke we zametiyê dikişînim ji ber ku nizanim kîjan baş e em pêşkeş bikin kîjan ne baş e lê hêdî dikim we hinek ji xwe re guhatin û heta careke din bînin xweşî şev baş serçavan. Gelek spas mamoste. Xatirî we şewa bîne xweş. Serçavan. Di dewra karantînayê de em lê hay bûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad debû ku dersên kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psikolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe lê her wiha vê karantînayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin.
لوما مبریار دا که پار ام زانینگاه کردیا آنلاین آوا بکن 16 ماموسته اکادمیسین سپور لیکولینر ین کرد و بیانی که دقادا کردناسیه ده خبتن پشتا خودان هفته نیزی 500 کس بشداری سمینر بود 110 سمینر هاتن داین آخر پرتوکاوی جهاده چپ کرد لوما ایسال مبریار دا که ام زانینگاه کردیا آنلاین دیسا پیک بین زانینگاه کردیا آنلاین جبو حمو کردانه به کردیه لخیرا کردانه زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزه هندن ما 24 با آوایکی زندی او برنامه له پروگرام زوم یوتیوب فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تیم پیشکش کردن